Tare benghak doi lalpi pa benghak tak lok jam betul tasang. Hari di Sultan Laut. Okay, ready sang. Makan boleh share jiu tahu dan tak. Hello, nandam chiu hamo, ram chung lam lang. Nan nak mun chiu in nandam chiu la ti zum nak nei. Zan he Rungtlang Authawng in nan kut kan dong tlai thana kan in don than na. Tu zana bia kan ron han ding mi he ka hen van thong pu van thong sila ye. Chen ka hen Julie Thang raksitela ma he ama te zong in asining tha te win sim than te la ye New York Sibawi zong chan tle kan tuan piak. So ma lio si chen ka hen oi te thang kan sok piak te le ti kha siselo. Julie anu zong ne avun kan talpi kho ye alang kho te la bia na ro ak that te kho se chen ama zong kha chan kan vun pek chi te ko lai kha kha bia khas ko selo ka hen kan ni Tulio ye kan sining kan bawrak kan thai di bentukin kan ram leya ram buena ruanga ha tia kol chawza dau in alam kip in aram kip in khua kip in tanin betak tin kan dau choma leo se chu lewa chen ram dang lai ram leng in se ram chung se sa kan acheu ni frem nam tle acheu ni ha tia kan ngai cha chowa tang la thacham na kan tan choma leo sa tlang ang na hin azai ti songa tha jang I pek na te la fan kol na te jong kha I tu pa ko se tin khan kan ni Hakha North America sport team jong khan kan bundiar mi city mi te kha kan la bun chim ta ka du ye azai songa thai tar na kan kal la ye pu van thong kha nang ma kha ma be ka vin som la thai tar na kha nang mani athabik atoi fian tia nang man seram ningin athabik in nak la na khwa la TVL te kha I thai tar na kha vin tu dingin pu van thong ka vin som tu zana ra kan zau mi mai mi phun hoi level te ulanau vel te tu zana ka munin kan ton kho than ha chanan chunga tampi lunglom na kan nei keima kamin chu pu van boi thong ka si chon fa pan hi kan nei kan nu min chu pi any tha si for nula for pa kan nei atu hi Mexican state USA khua kan sak leo se lai tang ka khua chu Hakha ku lun se tampi nan chunga kalom se kanilom kahen Julie ole chuna phai kho chim ba no I would like to ask you to introduce yourself as much as you would like to let them know to the viewer or the audience so I can invite that. Hi everyone. Yeah. Thank you for inviting me here this evening. My name is Julie Suiman Tang. My parents are Stanley Uk and Momo, and I have two brothers, Limber and Calvin, and I am from New York. Thank you, Ganilom, Julie. Jesu Miajitine. P9 slow chin cool lo se lo de hali really include nene papa le lo pe lo yamla. So English is gonna be purely no? For sure. Okay, so I came to America when I was 8 years old, and I started 3rd grade at a public school in Queens, New York. I actually didn't speak English and took ESL classes, but eventually I no longer needed to take the classes. And I think coming at a young age helped me to learn the language a lot more quickly and assimilate to the culture here. Now, by the time I started 8th grade, my parents moved to Long Island, and I was enrolled in a better school. Also had the opportunity to live in a better environment. In high school, I was very focused. I studied a lot. I made sure that I got good grades. The main thing about me is that I always like to learn. So every day after school, I come back home, I would ask myself, what did I learn today? And I would write down what I learned today in school. Now,
In high school, I did take business classes because my dad was in finance. So I thought I would be interested in business. But then eventually I switched into taking science classes. I ended up taking like AP biology, advanced physics. And by the time it came to apply to colleges, I knew that I wanted to do pre-med. So I wanted to go to medical school. I think part of it was also the fact that my mom was a nurse. So I had an interest in medicine. I went to a private college and took all the classes that I need to get into medical school. Now, medical school in the US is very competitive to get in. I spoke to my advisors. They recommended me to try to go to Caribbean school. And whether you go to a US medical school or you go to a school in the Caribbean, it's hard regardless. Many people would describe medical school as trying to drink from a water hose where it's kind of just the water's just coming and you're trying to drink as much as you can because there's so much information giving to you and you have so little time to understand and grasp everything. Also, there were many exams I had to take, like exams every week, every quarter, just to make sure that we understood the material as well. Now, during my medical school, I had to pray every day. It was a time that I really had to get closer to God because, it's very difficult, but also I wanted to make sure that I keep passing my exams and I just keep going forward. Now, no one really likes to study, especially at a young age. Nobody, it's not fun, but I found the joy in studying because I liked what I was reading about. I enjoyed it. And I always thought to myself that you're not going to be in school forever, so take the time now to take advantage of the education that you have in front of you. Now, the first 2 years of medical school was just spent in the classroom. And then the last 2 years were spent in hospitals and clinics, what we call clinical rotations. And in there, I had the opportunity to interact with patients. And I loved medicine even more because that's what it was about for me. Now, after medical school, it wasn't over. I had to apply to residency, which I understand in Burma, it's called house surgeon. So I was very blessed to get into residency in New Jersey in family medicine. So I finished that in 3 years, and I am also now board certified in family medicine. Currently, I'm back in New York, where living back with my parents, and I will be starting my job in urgent care close to home, about like 20 minutes away. So I'm very blessed and thankful for that. It took me a total of about 11 years to become a physician. 4 years of undergraduate, 4 years of medical school, and 3 years of residency training. Now, throughout each step, I learned a lot, and I also grew up a lot. I believe that everyone's lives they're different. We all have different interests. We all have different abilities. Judy, can you please pause it? Because we have to translate. Oh, okay. Elpipa, go ahead. You can continue the rest. I don't think anybody need translate because even like I can even hear it. So I do know English, but I don't understand much. So I think it's whatever you said, it makes sense. Kan dun nats achua ka te ka apaka kan tang tum silio kan te USA pak arak pan harsana tampi ka arak intua te kan sian kai phun ka ser konga society phun kan hana tampi kan tong nan te kan sian bun ka ye amasal business kalaya te business kalak nu kan kan thai di ka vun le jong che ning jong ke vun zak pa te atang pin chen ka business ka pa kha business lai kha asi cha khan
kakay madin hutsin kay maka adang kabun itiya tane medical lay tu ka kabun se win sa kanu nar ka si cha khan ti khan siang ka kabun kai tane doctor physician te doctor kan ti lai cha siboi bun sitiang hen kumlai khat kha jeng te lai kumlai khat chung kha chan kapia ti kha atlang pin cha se tu kha New Jersey le na no kha avakal tu kha cha an khua arak thok na bi arak na anu le pa khua kha arak care tu he kompala doctor physician te ka bun tuan ding city mi kha atlang pi chen atu tiang bun sim mi kha se bun le ngai zong ke ha tu ka ka ru ta we chu ka te ma kha bun pi hau mi zo akan ngai mi nu le pa tam pi ka num te chon nu le pa tam pi ne khan zeng te ma live kan di khan atu ye live kan tham mi kan share than na lai kan church te ben to kan community akan sharing se ma kha kan target se ma ti khan kan follow pol na khan ze to da shen ka he si ti mi kha especially kan ma eastern zeng te kan ma eastern ikali kan nag le te Washington DC lai Maryland lai chu Sibawi kai mi zong kan ka thai to rin ha lo ka ban tu ste khan kan follow le pol cha khan san lai thnam lai ti mi kha kan ro cha khan se nu le pa ne bun thai aw ka tu chim mi a khan te Sibawi kai ti mi kha kum lai kha rawi kum li kha kan ma ko ram le siang kai to mi degree se so chen kum li kha medical school a pe nu a khan kum thum kha atu ban tu both New York practical Sibawi tuan ko na ti kum thum lai ka pe te soon kha hi ka cham peng champui hi zar fatin ban tu ko din champui tu a ho ti ka khan pathian sila zong ka pe chine te pathian bo san bu ten kar ka hang ne tu ban tu ken hi dia man ka phana city mi te kha wen be tai na hol che mi za poi lo sna de thiam ve lo mi khan lai cha khan te tom pal te kha ban pi pa la ye chun anwa khan juli kha khna ni pya sem me no pu van thong homa pu van thong te le juli te le elo to me te se sa ye tu cho oi te thang ka za fa na ten tain ben thang ni khan warm up ben to pyak ta oi te thang ben som ta lai oi te kha te ta na ben tu na khana to ma tori lo buni to si ka ote buni to ta lo tang wa na sima sila ti ban tu zong kha tang wa phun na patung si tang wa phun na umtar chen ma kha no ma po zong bue sole la ma kha po zong kha buni to ta la si kha ka sak pyak be ko a thei khoma to cha to ka fyang kamin kha kamin tling kha Fung Awi Thang ti se zapi ne khan nei niam ne oiti khan kawe makhanin khan ke mazong kha agle me matkan oiti ti de khan hopo la ke mazong khan tau mi ke se patung ke se nupi la fa he om mi ke se ka kavuni chongya ta aka crafting me so la a big miss chapau bitaken hello se la lai kam kal so ko le bichim he ka har ngai mi se bichim ka har dia adang thiu jong chu ke thiam ngai mi jong chu bel hai lo mo ma la ga jin bichim he ka har cham mi si min lai te karwa tu ka sak ding mi te mi dang cha ti mi se lai thi jang mi covid le rak thi jang mi hellian pu hellian ne rak pho mi la ti ka se lai be fang he achang ai ja ma kavani team mi se he me la he ke kala war mi star phun no aslim lo sak jong he ka war phun no aslim lo na tin abe fang po he to war ngai he kalung ala ngai mi pha si cha he Tulio kan ko chan dong hen a kai ko ngai ko ro te ro cha kavani team mi se kan za bi abe fang road buin sa chin ha si dia som kan tu na qua lệ gian căn ngල් lấy lệ van phi công giống căn tuak chiêm cầu si se căn bum sa chan tôi đến na
tuan le dây tích rồi đọc lại bờ dồn tâm óc ở một la chưa cho tua căng chia thả lệ giang căng ngày chan cha vì ni tiếng hu chan đinh chu ở lại anh tua mình lâu mi chưa cha na cha lúc chiều lúc đi tuan dài riêng xuống chiều xì sẽ heo in chan niềm xuân phố anh nung in dài thôi đi gần san cha mong xì gần cha gần xì gần bị xiao mô mùi bầm mai đâu ta đi gần san cha hận khana cần dùng na phê đeo si cần tác xa lê cần khá rào ở ngày tu ôi bất gia cần cha mong ưu si Zon ruột cần thật sầm viết cần khá lao khá ra đã trốn tới anh hùng chân rau bằng vui mi tuần dia anh si hồi đốt ruột chan mình cần tuột mi chill viết mi đằng cha chill cha dây rất đã cần chuột cần đốt mi cần thô cần xóa mình khát hãy chung cần mình cần chan cha biết em xuân là ngày chỉ dòng sang lại chung lại lâu lung in dài thôi đi cần chan cha mong gì mi đằng cha cần gì cần bị xiang mô bầm mai đâu ta đi cần chan cha hận niềm khana cần dùng na phê đeo si cần tác xa lê cần khá rào ở ngày tu ôi bất gia cần chan mong si mi đằng cha cần toa mi chiều hư cha dùng ra rung chẳng lai chan súc mất kiệt chưa cho tỏa giọt chiều si anh mong yên khai thôi đi gần chan cha mong gì mi đằng cha gần si gần bị xiang mô môi bầm mai đâu ta đi gần chan cha anh liêm khana cần na phê đeo si cần tác xa lê cần khá rào ở ngày ôi bất gia cần chan mong si rai thôi đi cần chan cha mong si mi đằng cha cần si đi cần bị xiang mô ôi bầm mai đâu ta đi chan cha anh hiểm khá là cần dùng na phê đeo si cần tác xa lê cần khá rào ở ngày tu ôi bất cha cần chan mong si chẳng ni gian tuan dòng si ôi bất cha cần chan mong si
kan zau zau thi ni cholang pe pek se kan ni lom taksi oite vaya tu kha usiang kha bun lut nik na amai kha buni pi sual tar wae no angai enwam sanwar na sakala anwar ningin ngai enwam sa rock na sakala na sak mi kha rock ning ten no na chwa khoe na men law vaya zagan tsa asuro quality singer quality talent na naiti kha akalaka bun sim tak du na chungalam na tamping em hai le zonga bun kan zoom piak sin lang mang rikau ti te kha selo akalaka kahin Rungtlang Authawng cho Hakha CDF cha kan aw kan tinain tuwi kan simmi he Hakha ti mi khanan thong a chun akarlaka khan adang pok kha bun di kha akhati mi se cha chun kan Hakha cha kan aw kan ti zonga kan dau thlen na chun zai zong vial te kha akhati kau mi si cha khan Rungtlang e akan leng mi na ni swingun chova ente kan Hakha CDF na cha bom kho mi bom du na thinlung la chen nak alain bun chen si ok thinlung angai mi kan sia chun kan hu lai te usiang la kaimala chen hu la abuni tel mi zel number 7047947628 akan bom nak kan pek kho tok te kha phang sha jong phang kha jong phang hi jong even zakhat zan hi te ka sanat lai di timi da bun sim gadu kuzan kharwa lau pin kan ni da he akan chim theu cho ne sa pol deu kan se tane sa piro tane lo piro tane sa re nai ngai bantu kan se business jong kan tuk lau nain tu kan bun sim bantu kan ro lau pin ka hen Joseph hu kha pu siang kung cha thaila Joseph hu anu pi chungcheu lian nu kan te chungcheu lian nu in alar deu ko cha khan amin sim le na chungcheu lian nu kha ni zana fan ama te in fundraise atwa kha namu mi te Canadian dollars zan hi la soma kha CDF kan pek ti mi te kha bun sim gudu chu rual chen chung cheu lian nu he a hoi le ha kan nu le zonga wa ronga thil zuar ti ban ten khan fan an ko le a thong leng wa rong zong khan wa rong zong khan ha tia rak tang bal chang min se tu kan sim ban tu khan kan ma la kan thiam ning cheu ten phang nga jong phang sha jong fundraise kan to kho se fundraise kan to mi te kha ti kan ma la se ha nak te khan dau thlen na cha tin kan dak ti mi kha sung lo tuk sung shane ma le zonga chan an kan la piak sin in ma le zonga pathin il chuana pe sila ram la mi phun dot ti chu pathian dot na pathian thla chu mu lo thalo ma le zong pathin il chuana pe chin ko na se ti kha vun sim ta ka vun du mi se usiang nang mane ka han pu van boi thong kha nang ma tu ni bi hal ding kha vun pe sila julie kha na ma be pu van boi thong pin take time okay so kan lom tunai bantun Canada lai zan isom nga bak Mrs Joseph hu na bul hu cha ke ma zong na US I own lom na krak chim ti mi de kha North America Canada ha bo me kan site bun chim chi thang ka du mi se thakat de kan budget hi Hakha CDF kan budget hi thakat tingkhat talent budget kal mi kan se US dollar tingkhat in budget kal mi kan se ka nan ma ban tukin tan pi na kan how tu pi mi de ka bun chim ka du ni ni tia kan khau almost 2 years there kan kal chang thai chen don nak se tu ban tu kan Hakha rak do mi alai tlang do mi kan nak tam pi te mi kha kan ma rin tuen tu se fyang te kan te mi se kan lom tok te mi te ban chim ka du tu che pu van boi thong ka bi hal nak le ya kan ban lut lai ro alo pin hitlok zagan trai ani he kan ram Tulio kan dia mun asi ni nga hen ro alo pin lai tlanga India rama kan ram tiang ba phan mi se makha ama ne hen avakal tika menung cho kan nai kan thai mi le ba ton tika kan puma ba phak ke kan mit na ba mu tin kan feeling ka dang ngai mi ste kan na ba tho zai tin dak amasa biga ke mara win hal ka du mi cho na ba kal de la lai tlang kan tela ste lai mi na tu ban tu ral zam tu zani discuss kan bendu mi khan ban mu na amasa bing ban mu na ina thin lung mi te khana chim ta lai
mana wen sim di te ka khan an thu dia ning te ti kha naru anak in zai bentuk king khang me se naru anak pin lai me se varu mi lu krong me se he te bentuk te ti khan wen sim pa lai te khan kan ban in hal thoma te thai kan du mi kha kan ngai pa khan no te kha no an mi kan to ta se kahin vaya rungtlang awin tua ai ton nak chan tha kan muthani mi pi na he kahin iton nak chan tha kan muthan cha nan chunga tampi lunglom na kanai I vaya zapi ni kan thaiman tukin ni hin ni kan mi phun ngan fa liao kan mi phun from ai liao wa hin vaya a haumen a thu thiam a thiam anghel thiam roi ka tho mi chu kan lai lawe kan mala kan thilti kho na cheun kan tangi kan to kho mi pop kha kan to ai online zong man ok tha mi pop kan han ni zaiti paun kan mi phun dau thlen na ka si se kan mi phun zalon nak ding cha kan aw kan khuang nai I chu chunga chun kaima le kan in chung khar zong kan lungthina ngai mi chu zaisi pawa hi ka muna India kan unaw hi chkha te an mui zong vung zau pa na usalo kan ma family vacation pa man tuk zong sitwa se lo chun ka hin kan chung le zong itong kai pa to usalo di sadu thai kan kan I thok mi se I kan I thok pa hin chun chutinga in ki thinlunga chun khatikan kan mi phun ngan fa na ka kan tuan chiu hau ko di man tuk rong long khan kan I thok ko asina ten ka vun kal li kai kan mi phun from ai mi takki har dak tong mi razam kan baton ha tika le kutke ral ruanga akhong deng mi kan baton ha tika chui kam hu mi chu boy ji su kha chu ka chun kam hu ro te ka ro I chu boy ji su kam hu ka ti nak chu zai da ka chim du mi si kan ti sia chun pathian ni chu kan kal hana kan nu hi pital nu pakhat ni tu I khem kan vakal na ka biar khal arak ti mi chu zahan ka manga kan hu chang ha kan ti nan ma mui sam man tu te hin zahan ka manga kan hu chang na kan ti kan khruwa kan har tar pa asina an ti ka hai ruwa than ti ka chun khatlaya kan vakal thani vaya hilan tari ning lo khatlaya kan vakal thani an hu da wi kan ton mi kutke lai ral ruangi a khong deng min ha I an fopa arak chong tu anu ni akan chim mi chu zai ruanga da kan chunga himan tu har nak theng mang he kan ma in chunga atun nga tia anu ne ka ti a fopa chu kut abulli amit pakhat chunga hin kuan me chu zong chu sorry an ha pakhat chunga kuan me chu zong chu khoi an vun tim cho ma liu se zai ruanga da kan ma in chung khau chung tenga hin himan tu khal nak atun nga tia amit thi ha chimpa buin chu bia cho kan ruwa chu ni chun kalunga achwak ngai mi chu vaya boy ji su mi tham chu ka thengi achuang ruwa te ka ruwa mi chu zai da si kan ti sia chun hi kan mi phunni har nak nan ton mi an rum an ai nak an kut ke te na abul nak la hituk fa nak an ton mi hi nan ma sol ruang asalo boy ji su khri ni valai chung ni kan nun nak kan luat kho nak ding cha valai mi na ni zalon nak kan mu kho nak ding cha zalong ten pathian kan biak kho nak ding cha boy ji su ni vailam chung a in man tukhin kan ma kan mi phun ni zalon nak kan mu kho nak ding cha adik lo mi aman lo mi ral kan tuk nak ding cha kan mi phun ai o tu nan si tia anu zong chu tha ka pek kan mi ka vun kal deu tika pakhat nu pakhat kan ton ha khem zong hi vaya khem lai sri khem lai je kan pha ni pakhat nu pakhat kan ton ha vaya zai mo cha na chun vai pasal pipi kan sikau na kan mit khi avun tla fru that zung zat nan kan ni sum than lang mang zai si pawa thapi tu kan si cha kan ti chuti chun kan vun ton ha tika chu ni aka fian tar mi chu atu wi kan mi phun himan tu hal na kan ton ni himan tu dial mun kan dial li wa hin boy ji su man tukin kan mi phun zalon nak ding cha anun nak rak pe menu boy ji su man tukin zalon nak kan huk nak ding cha kan mi phun zalong te pathian kan tham that kho nak ding cha kan mi phun I thai dan nak velte amhan lo mi adik lo mi ral velte vai kan tai kho nak ding cha hak che zain hal lo te ne hal nak kan in ne
ส่วนนักไงเรามีพุทธรูปตั้งฐานหานี่ที่ไว้ไงเฉียดนักลุงฝ่านักอันอินนี่กุดเกตามทิ้งเด่นปะเทียนเนี่ยอันนุนนักชงวิคัดตีลองอเปกมีนาอันเกวิคัดตีลองอเปกมีนาอันกุดวิคัดตีลองนุนนักอเปกมีนาจู่ๆเวลตีจู่กันมีพุนสลนนักดิ่งอันถาปีจู่มันตุกกวุ่นหุ่นนาติกาปะเทียนนั่นมาฮีโบยิสุมิธามอจวงมีกันมีพุนหิมนักสลนนักดิ่งจ้าไว้ไอโอตูนุสัลปัสสัลฐานสีนั่นมากันนิมุนาทองกันปะเทียนสองกันหูเวดีเตค่ะจู่กันวักนักชงเออัตลางปีกันชิมมิเสจู่ชงตั้มปีกันมาลีลาท่าจังกันไหลกันนูปาวิเกชันกันวักหลอกเซลวินจู่นี้จนปะเทียนสองแห่กันตนเตรีตั้มปีจู่นี้จนอันมาลีลาสิเดนท่าจังตั้มปีกันลาดีเตค่ะประคัดนักเดียวุ่นชิมตากระดูมิเสกาลมชาตุกันนิลมจะรอเราเป็น familification ช่วงเตบะวักเล IDP แคมป์ปอนหาวัจุลโคเจนามินสุชิมเราไว้นั้นช่วงเตนสลามที่เคอุปถัมภ์ที่สมาสลามเปียกพูนันสิทธิค่ากันละก็วุ้นชิมตากดูกันวุ้นชิมเทวเจอแคมป์วักเลนั้นลุงกุยละออกท่าเราฮิตลุกฮาร์สนับพูนตอนมีละกุดเกมิyang aco mi la cable hai ti tiang namba mu mi kha nan ma mit mu ku tong rim namba mu akan tampi zong nam bun sim te mu zong bun ngai ti kha akan la bun sim ta ka du usiang nang mne bun pe ta lo la tam makazong kha pu ban boy se pu ban boy thong kha bin ha ka du mi cho nan vakal na ka hinta an ma chauza ni secretary nang man kal pa inte chauza rin 22 naนี่หินตาตุราจัมพอลเห็นเจ้าเข็นนาอันเจ้าเข็นหนึ่งนักเกนรู้อันนักปีนเลยมาซิโมซิโลละอันได้ทางเดินที่โมกันอุณาวกันสินากะนลงขานิสิมาที่มีชิมอกทามาสิเสกาลมายมาติขาไว้กันวักลมีนาชงกันกัลเลียวิธากันแปกมีนาชงทรงนี้ก็ชิมมีเบียเสอีรัลซามฮีอันกัดชินลังมังติกาอดูเหตุทองกุลและทองทองรุกครองขาที่หาขาตันตรางฟลามมาดีจนมาตุปีมินเดชองทางขาที่กันไทยโคมินเซอันสิติขันกันชิมจุนหูปินเลยไทยโคเรามีโปลรำรีชองทางเอามีตำไงโดสเรตาชุนนักกะเลกโบเลยให้ที่มันตุกจนยักษ์ไข่เลยให้ที่มันตุกโปลไปแล้วว่าไว้ที่ยักษ์ไข่รำไรให้ที่มันตุกโปลสองขาจนอดูเตสองขานิจานที่นี่สองขายักษ์ไข่และอันวุ่นปาติกาตำง่ายเตอันวุ่นชับเปตุสองด็อกเตอร์ประคัดดูให้ตุสิ่งไรด็อกเตอร์ประคัดนู่นเนี่ยชิมนักกันนี่ไว้หนึ่งสองคันบ้าไงอดูเฮรัมเรียไว้จะลีจังอาจูนิฟตินจะลีจังอาของจูรักรักโดนสิตุเฮจู่ๆจงจู่เฮตีลองทายเจ้าจานี่วุ่นส่วนหัวไหนจ่าจงอันช่วยจู่ว่ากันชิมมีเบียจู่ใจเดสิกันดีเสียจนลุงดงวันสังตุกินโมไหลวิจิมิจารำเจ้าจานี่อันโดดนะกันมีพุ่นนี่อันโดดนะวลัยปีนี่อันโดดไหนนั้นมาฮีไงเช็ดวันสันนักไว้มินองไหลเจ้าจานี่จนมิสวลเตียอากันตีมิจงกันเสกเอาไหลนะจนวลัยปีมิดหัวนั้นมาฮีมิชานั่นเสวลัยปีนี้นั้นมาฮีมิเชียงมิรัลชาที่อันตีมินานั่นสิจู่จ้าจนนั้นมาเลยนั้นมาจงอิโดมีพุ่นสกิปนี่กันโดดปัจเจียนจงนี่อันโดดนะที่ข้าท่าจังแต่ที่จงกันนี่เป้จู่ชงแฮปปี้ตายอินมิเจ้าจานี่เห็นกันรัวหนึ่งเราเล่ปินอโดดนะอารวงจู่อินเดีย foreign policy ในไงเชื่อวันจีไปอุปเดียขึ้นฮีรัลซามข้าไปจงเลยนี่จนนั้นรู้ตั้งหาเลยแล้วที่ข้าออเดอร์แบกนี่เสอีเซ็นทรัลออเดอร์แบกที่การมิเจ้ากันอุณาวหานี่อันที่มิจู่ออเดอร์นั้นแบกหาจงอุปาประคัดแท้กันนี่ตรงนี้จู่จงอัดชิมมิจู่ใจเดสิกันที่เสียจนใจมันตุกินออเดอร์นั้นแบกหาจงกันรำมีอลุจังมินหามินุงจู่รำรีจนนั้นคำโคตกคำเขาสิมเห็นเสลกันรำจงอลุจังมินฮาร์นักนั้นแบกส่วนหาเสียจนกันมาแล้วนั้นมากละกะเว้ยนักฝักปิดช็อกไหลเดียกันตีนาทีเดียงนักกันเช่นจู่จ้าจนอันโดดง่ายๆนะรำประคัดอาชีพุงละไพ่เราออกกระถาเราจู่มีเจ้ารำจงถ้าติดเซ็นทรัลเจ้าจานี้พุงละไพ่ถ้าติดอาชีพมีโนลค่ะกันสู่เขาแล้วอุลนาวกันเสีย
อันดีจุดที่จนเฮ้ยเดียกันมีพุนกันไว้อันกันโดดดิจนอันตุลละอันกัลเตเตซงตาชุนนักก็ลองไกลเจ้าสาวให้นะจนนี่นายตีทองอันทันมีก็สิจงนี้เปียนักอังไงเรามีหานั้นส่วนเสียจนที่มันตุกทองเรียนรันนักกันรักกันท่านุที่มันตุกเตะนักดิสติกประคัดอันเรียนตัวหนึ่งอันนี้เราเจียวเรานายอาจารย์ปีตุจนอันกันโดดดิเฮ้ยเดียครีฟ้าบุญหาซงนี้ปุ๊บนักก็เห็นโทลมอันให้ยิงคนเปียกให้ที่มันตุกนาอันตัวจนฟันไรเตะหันตัวถ้าสักหนักเตะหันก็ชงอันตัวไอ้กันมีพุนรัลสามีอุลนาวตักกันสีนักเฮอันกันโดดง่ายดีค่ะไก่มาขัดทุนหูสองไอ้เพียงเต็นกับหูมีอุปาประคัดนี่กันตอนโคมีนาชุงสองนี้อันมานี่อันโดดหนักนะอันกันชิมมีบอลกับหูมีเสียจุกันอุนาวหาจงชิมมาเห็นไก่มาปุ่นปากสองเงินมีพุนนั้นกันโดดนี่เห็นนี่อดิกเรามีอำหันเรามีรัลกันตุกหนักหลวงฮัลหนักต้องมีหักเชตเตนูตารุปุตาร์หาวิอันเตหิวหนักไว้คือดอลหนักนั้นกันแปลกไหนนั่นจงกันนี่ล้มตีเตะค่ะกันวัชิมปาชิโคมิเซจูชงซงหินอันมานี่เบียนกันจ่ามีเบลเตจูไว้ที่วุ่นใจตินดักกันทิ้งหากันที่เสียจนมีนาเดวแล้วปุ่มรถท้าไว้ท่าจางท่าเดวตัวฮิจูนั่นรำชงหุ่งกงวละเฮลเซียจนรายจงให้ตัวเก่าละทางหานูเตาแล้วปะเตาเดวโพลหักเชียตัวฮิจูเฮลซีแล้วกันสิโคต่อกันกันนี่ส่งลงหาที่มันตุกเตะอันมาเลยลุตายพอลกาขัดนี่สินั้นกันชิมมีสงค่ะเบียจ่ามันตุกขนาดกันจ่าไปมาตีสงจะให้กันชิมไปไม่เก่าหลักแต่วุ่นเต้นตากกระดูกมิเจ้ากันอุ่นหาวนานี่อันกันโดดตักตีเตะค่ะในเบียร์มีชงวุ่นเล่ตากกระดูกกับตีมาลงเสกันลมตุกสินชันเสียง่ายตุนหาลงขันลงสาวเด็กกันไงตุซานี่รงตลาดเอาทองกันจะมีนิซาปีจกันในลมกันเป็นตั้มทั่วมาเสียรักเชื่อเจ้าเนี่ยหอยละโปกันเตะตุให้จูลี่ด็อกเตอร์จูลี่กันดันฮัลทันจังไรมาค่ะจะกันตลาดตั้มปีกันจ่าที่ไหนสไลด์นั่นฟ้าเลยค่ะนั่นนักเชียร์อะไรนั่นแฟมิลี่เจอนั่นฟ้าเลยค่ะเอาหนาวดร.จูลี่เนี่ยเบียชิมไล่รักเดียวเรามาค่ะก็เป็นดูมิดเซ่แต่มีดร.จูลี่ก็อุมิเชนะบาเลสโรคุณน่ะเปียวเลยเทมานั่นเลยดีเทลนั่นเนี่ยจะนอปติเชนะบาเลสโรจะนอเช่นด้วยที่มา majority อินเดียนามาชีเมย์ Maryland State มาชีเมย์ Texas มาชีเมย์บอกว่าစိတ်အများကြီးမှာရှိကြတယ်အဲ့တော့သူတို့အနေနဲ့ဆရာဝန်တယောက်ဖြစ်လာဖို့ကဘယ်လောက်ခက်လဲဆိုတာသိချင်တယ်အခုနသမီးကြောင်တက်တာပထမ public school မှာတက်ပြီမဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့private ကျောင်းမှာတက်တယ်ထင်တယ်เนาะအဲ့ဒါဘယ်နှစ် private ကျောင်းမှာတက်ခဲ့လဲဆိုတာသိချင်တယ်အဲ့တော့တခြား state အနေနဲ့ဆရာဝန်လုပ်မယ်ဆိုရင် public school ကနေ middle school high school ပြီးတဲ့လူကဆရာဝန်ဖြစ်နိုင်လားဖြစ်နိုင်ချေရှိလားပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးသမီးနည်းနည်းပြောပြပေးလို့ရမှာအဲ့ဒါဆိုတင်ဗမာနဲ့ပဲဗမာနဲ့ပဲပြောလိုက်ဟိုပြီးအင်္ဂလိပ်နဲ့ပြောလို့ရတယ်ဘာလို့လဲစကလေးတွေလည်းနားထောင်မယ်နော် it's okay နည်းနည်း mix လိုက်မှာပေါ့နော် mix လိုက်ဟုတ်တယ်ဘာလို့စကလေးတွေအတွက်လည်းဖြစ်စေချင်တယ်ပြီးအမေတွေအတွက်ဒီဘတွေအတွက်လည်းဖြစ်စေချင်တယ် so public school ရဲ့ private school ရဲ့ကတော့သမီးချင်တာကတော့တွားတာကတော့ဟိုစား it doesn't really matter ဟိုစားပဲတွားတဲ့ဥစ္စာပဲဟို good grades တင်တဲ့ teacher စူးစမ်းရင်တော့ရနိုင်ပါတယ်ဟိုစားသူတို့ကတော့ဟို private school တွားလို့ပို့ပြီးတော့ဟိုစားလွယ်တာလည်းမဟုတ်ပါဘူးပြောချင်တာကတော့တွားနိုင်တဲ့ကျောင်းကိုပဲတေချာစူးစမ်းရင်ရပါတယ်โอเคဘယ်ကျောင်းပဲဘယ်မှာပဲဘယ်ကျောင်းမှာပဲတက်ကိုကစူးစမ်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီတော့ဟုတ်ဘာလို့လဲဆိုတော့လူတွေကမေးမှာပေါ့တမီဂျူလီယာတော့ဖြစ်မှာပေါ့ဆရာဝန်သူ့ဖေက businessman ပဲ New York မှာနေတာကိုပတ်စံခံကောင်းတာကိုလာမှာပေါ့အဲ့တော့ချင်းတွေနေနဲ့အဲ့လိုမျိုးchance စီလားဆိုတာသိချင်တယ်သိလားso အင်္ဂလိပ်လိုပြောပြအဲ့ဒီနေရာလေးကျန်နေတော့ကလေးတွေတယောက်အနေနဲ့စူးစမ်းမယ်ဆိုရင်ဖြစ်နိုင်ချေဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာလေအားပေးစကားလူငယ်တွေအတွက် so သမီးရဲ့အဖေကတော့ undergraduate တော့သူကူတော့ကူနေပါတယ်ဒါပေမဲ့ medical school သွားတဲ့အချိန်မှာသမီးကဟို loan တွေပါတယ်ယူတယ်လေ so အဲ့ဒီ loan တွေကသမီးရဲ့နာမည်နဲ့ပဲဆိုတော့အဖေနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးတကယ်ပြောရင်ဟုတ်ပြီအဖေကတော့ကူညီမယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့သမီးရဲ့
the me responsibility ပေါ့နော်ဟိုဥစားဆိုတော့တမီပဲအားလုံးကိုပေးရမှာပါပဲပြောချင်တော့ပြီးရင်တမီကyou know the younger generation တွေကိုပြောချင်တာ taking out loans is an investment in yourself and your future, you know, especially with if you read the news, President Biden got loan they body or forgiveness they body then loan it so loan they body got less so the loan they are the government loans so interest got let through low being the me since that I got who any loan they gave side the catalyst, you know, since I know the me I'm it. I met the me at our thing since I've been at the low go on go low 9 day achieve low Josa like being now my hoes are teacher who campaign I'm about low who's a P9 Bible less with the me a local ya especially professional line view and the American Magaro a local who's that yada garo yama babo no who's that being campaign about it. Kan lom tak se atue Julie here lai mi sit lai mi sit te se Hakha peng se su kwan city mi te chim kedu zero on the call ka del party se chun ama heng hak chitin te arang guna umin se apa ne ken hak chitia atu hi call man thiam de lam ti ding se chun lai hol ke man lo nak chun New York ka pian te ka lai mi lo atu bentukan ma pul cho lai mi community kan Indiana si zonga Texas si zonga krifa bukan dia kan hai lai mi kha kan fa le ka lai hon thiam an ni New York copy te khen nula pa num na khoi lai mi krifa bu zon num lo lai mi ne copy si te kan veti hu te kan dak pan na lo akal mi zon kan dak kier di New York copy ke kan tik tak di ma ti khen lai mi ha la deu cha kan lai hol long pa vun hol kholo se lai hol cho thai ko ti mi te kha kan kan zo min ha cha khan vun chim ke du ta mi se te mi jesu te ne ara so ye nau that ta ku sa me chin da ka ba le soဖြေလို့ရရင်ဖြေမယ်နော်ဖြေလို့မရတာဆိုမဖြေဘူးပေါ့တမီးရဲ့ personal ကိုမေးတာမဟုတ်ဘူးခုနကတမီးပြောတဲ့ထဲမှာ professional line ပေါ့နော် professional line ဆိုတဲ့နေရာမှာဆရာဝန်ကပါပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ချင်းတွေကပါကြောက်လဲဆိုတော့လုံးများယူရင်အဲ့လုံးပြန်ဆက်နေရမှာတက်လုံးဆက်နေရမှာအဲ့လိုမျိုးတော်တော်ကြားတာများတယ်တိလားတချို့လူတွေကလေအဲ့တော့ professional line မှာ engineer ပဲဖြစ်ခုတမီးတို့ဆရာဝန် line ပဲဖြစ်ပေါ့နော်ဒီဆရာဝန်တယောက်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်တမီးရဲ့income မမေးတာမဟုတ်အများအဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး range ဘလောက်ရှိနိုင်လဲဆိုတာပြောလို့ရလားso သူများဒီ overall ပေါ့နော်အဲ့လိုAmerica ရဲ့ system ကိုမေးကြည့်တာ so in the US a physician's salary you can also Google it oh really physician salary but it's most parents they didn't Google okay if they didn't Google then you know they're not going to pay you less than what you deserve right I mean they understand you went through all the school you went through all the years I mean you will definitely get 6-figure salary starting you know I will not tell you the specifics of the salary but you will get what you deserve you know physicians don't make less than 6 figures absolutely not they will not because that's starting salary you know that is going to be your starting salary now with that being said yes you do come out with a lot of loans but they also have public service forgiveness program where you put in 10 years of work and they will wipe out half your loan amount. You can also just do income-based loan payment, you know, which will take maybe from 5 to 10 years. So I think my answer is it is what it is. I mean, I have loans. I'm gonna pay them off. But just know that the starting salary of a physician is going to be more than enough to pay off the loans. It's going to take some years, but
you will be able to pay it off. Okay. Yes. Kuna lo tok se kan fare cha site tha jang pe nak se na tha ten tu bentuk kan mai professional line ti mi cho kuli tuan mi kan site lo ma graduate so degree so no site lo kan degree tha de man la ka chon la kha kha cho tlom lo ti mi kha ban chim du mi se te 6 figure ti mi cho la ho kan nei lem lo te lung ru ka se ko te long ruk kas kawai ating talk sa kauti mi dekha nan thai jan za I azum me zom ningin so se siboyan se karam hin tam tuk kha chance mi se ke ma ka siboy no Vietnam nu te se menau te se kumli kumnga ka pia ka ti hin si khan phun lo ke ma ka thai mia a phun ri lo we zanan ka zo akazau khre thai jinga si khan a pia du ka sina ra ka ti business ka te ka pekta ka vakal le zan jeng tla si khan athok ka te si Mizoram kan umlo kumli kumnga no ka vakal le a si khan a hen si boy pani pathum nan rak bom sang ka ban to kan chok kho se karam chute e Julie ban to ken line nu te ne ban to New York khopia si boy atun ka thong pang thai mi vial te kan rak lom di mi se ma le chan lai mi ne tampi na thiam na film na kan help te ding se e pathian ne thuen chwala mang ko se te mi te kha ban chim ka du e adang ko hoi le zong ne kan hi ka hen chen long se la pi pa se si boy kong happy tai kan man hal ta hala Julie kha continue de wente question kar ke ro chiao ke na dia aku te chen so me pi Julie ko be set me man no set tai ne ne me chen na shi de no okay သမီးခါလေးပြန်ပြောလို့ရလား အေးပြန်ပြောမယ် တော့ဟိုဥစားအဖေကအဖေကဟိုဥစားပေးနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အဖေကပေးနိုင်ရင်လည်းသမီးကတေချာចောင်းပါမစူးစားရင်မလုပ်ရင်လည်းဘာမှလည်းမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ပြောချင်တာကဟိုဥစားအဖေမေတို့ကတော့ဟုတ်တာပေါ့သူတို့ကဟိုအဖေမေတို့လည်းဟိုကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတွေအတွက်ကိုသူတို့ကလည်း support လုပ်မှာပေါ့နော်သူတို့လုံနိုင်တဲ့ချီတော့လုံမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုကလည်းဟိုကိုကနဲ့ကိုကြိုးစားလုပ်ပြီးတော့ပြီးနိုင်မှပဲဟိုဥစားပဲသူတို့ကလည်းကူညီနိုင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါပါပဲလို့သမီးပြောမှန်တယ်အဲ့လိုအဖေမေချမ်းသာလို့ဆရာဝန်တွေကုန်ဖြစ်ပြီဆိုအမေရိကအလူတွေအကုန်လုံးသူတို့သားသမီးတွေအတွက်အကုန်လုံးတရက်မလားအကုန်လုံးလုပ်ပြီးတော့မှာပေါ့လွယ်နဲ့ကိုအချင်းတို့မြေခံထိုင်လို့တဲ့ဟိကစေ comment တီတော့ကန်ဘန်တဲ့အဲ့ဒီပါ comment ခဏန်ဘန်တဲ့လော comment ဘီဟလနာမချင်မခါနဘန်ချွိပန်နဘန်စီပါတဲ့လားကဘန်simpa ko lai စေကလုံးခါ thangai ka bun Julian hal mi kha se comment kha atam pi che be hal na ngai bun tu ka lim lawe Julie he lai ho thiam lo chu antina lai hol kha thai ka ama zong a zom choma e lai hol he kan thiam chen de ka Julie extra language kan ne extra language che aswal na amlo ti kha ka ti ton ka fa le zong so ka chim du na che Julie zong kha azom choma ka lai hol zong a thai ka ti mi te kha ami pi sin kam bun chim kha ka bun du နားတော့နားလဲပါတယ် a thai thiam di ka e chu cha chen hol bal lo mi cha ha har de bia city kha me pi lai kha bun na piak chi kha ka bun du mi kha se e a Julie kha question kha te ka kanin hal than te lai e oite tu hal sakam bun som lai bia na kan ro mi he nangma na thirwal nangma kha tang thum lio ten te ka narak thok mi narak struggle mi zong khana bun share mi kha tha tu ke mi nau tam pi zong ni tha jan hu la ti mi kha akala bun ching du oite nangma kha ha in bun kan sap yak than ni ka bun in som kalom atu he ka bun sak ding mi he abya je kol bia kol la slai nan zapi ni kan thai per me nan ngai per me kol la lai kong lai phung lam kong la ti ka sele an sak tam ngai jang ma la te he min thang pol le o tha ne sak chang mi se ngai jong nom tuk lo kho me rong cho an sak pu chang mi cha ka bun tripod vela ti kha bun sim do e
心照着了的你不让你细致的要走奔要会扑的听书节里到处来对的把我在对破头里的眼睛 like a samba let it go like a samba don't not change the头上面对青山的到不靠一处苗苗在老道是和目的大哈雷心底也的泪的哭吧对对左边心多拉的是对面到呀的嘛为个三年你三个为个来比压力西线碰擦啦大哈雷心底些的泪的哭吧Let it like a samba, let it go,要给什么？懂得尽能来重生，你来青山的，到不靠一种样样，在老道线和目的，大哈雷，心底些的泪的哭吧。心照着了的你不让你细心的要走奔要会扑的听书节里当时来对的把我在对破头里的到对从前心挂拉的可是对面到呀的嘛为个三年你三个为个来比压力西线碰擦啦大哈雷心底些拉的哭吧Like a samba, let it go like a samba. Don't not change the little sun, in the chin Sunday. Double cow, it's home, the child of the ocean, the morning, the Harley, Cindy, the lady Cuba. Zabi chunga lom na tampi ngai camera kha kompate kamtino na ome roje ka thiam ramo tika ngai thiam na tha tuk lolo kan lom tak se oite nang zong la sak thiam du pa ve chang kaloma tu he tong ba ka du ve tu kha se hi ka hen kan farle se oite comment tente o tha ga ti bentokลมหนาวมันเจอมีคาถาสังตัมปีเสอันนี้เหตุว่าคอยเป็นตัวเองมันทางปีจะเสลาหน้าเต็นเกมาจนเราท่าได้มันทางนี้เจ้าอาเชมิเสโยกี้เย่นั่นที่มีนานกิจก็วาร์ดโอขามักก็ดูค่ะสันคนหนึ่งก็เด้กันล้อมตักเสติมีเด็กค่ะ
tari tua kan lom tok Julie atu hal kan du mi chute lai hol kan hal la na thai lo chu ko ka chim ta la atu hal kan benin du mi cho lai mi ni hen ta kau atua kan boi big mi cho khri fa buwa si a khri fa buwa bekena sia kan fa likhe zai tikin da atu bantong si boy si no cha thiam de level te professional line phak de hen zai tik hi da ba pi big te mi kha zai great hi da america ba pi big te mi te kha nu la pa cha na kan chim lai chun lai min hen sport and water bolung chun water bolung chun ti peng bolung chun ti peng volleyball bolung hen water ti khen ke ma chu ma khi ke ma pum pa cha ka sport lo e zai kan te la bolung ka tu pa he bolung a chui aba I chang ti ban tu ka se cha zau na hen bolung sport he don ma ta chun naga Friday na ya bolung chi chumo zatani kha khrifa bu activity ente chunit la chun zana ane pum khoyan chong zat pani cha zat pani ane pum ti ban tu khisi tiken weekend ni ti ni thum ke voisa achang tia kamu e ma kong happy lai zong khana kan chim chi la e question kan hal du mi number 1 na zai kum he da aba pi week cha chon na hen ti ko an kum an h Tang great cho pani na la mi ne spoil kan what tuk mi ke ka ban tuk professional line phak ding adon khau ma ti mi ti kha chen khri fa bui khoya hi ti ban tuk min ole ane cho tuk mi ke athama tha lo tian mu ti mi ti kha kan chim pyak ta sim pia la ta mi Yeah, ho Pia Jang Pure Pian Bolong Jang Pure Nida. asan di lo pyo me ta mi ta la Yeah.အများစုကဒီမှာချင်း parents တွေအတွက်เนาะlive လုပ်ထားတယ်ဆိုတော့ဘယ်အချိန်ကဘယ် grade ကအရေးကြီးဆုံးလဲကလေးတွေမောအလဲတန်းလားအထက်တန်းလားဘယ်အချိန်မှာအရေးကြီးဆုံးလဲเนาะလူငယ်တစ်ယောက်ကိုဒီလိုမျိုး professional line အတွက် level ရောက်ဖို့ဘယ်အချိန်မှာကောင်းကောင်းလေးတည်တည်ချာထိန်းရင်သူတို့ဘဝအတွက်အဆင်ပြေမလဲဆိုတာမေးခွန်းတစ်ခုဒုတိယမေးခွန်းကချင်းတွေကတော်တော်များများကဒီမှာ sport ကြိုက်တယ်ဘောလုံးအရန်ကြိုက်တယ်volleyball အရန်ကြိုက်တယ်အဲ့ဒါဥနေနဲ့ကတော့တိတ်အားမပေးပါလို့လေဆိုတော့သူတို့မောသွားပြီလေနော်တော့ဒါမောတဲ့ချိန်မှာစာချက်ပုတ်ကညမှာသူတို့ပြန်လာတော့မောတဲ့ရေချိုးတဲ့အိတ်ပစ်လိုက်ပြီအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့တမီးအနေနဲ့အားပေးလာပြင်ဖျားเจ้าမှာဒီကျွန်တော်ဒီလိုမျိုး graduate ဖြစ်ခင်မှာဖျားเจ้าမှာပါဝင်မှုတအားများရင်သူတို့ study အတွက်ထိခိုက်မှုရှိလားအဲ့ဒါကိုတမီးဘယ်လိုမြင်လဲဘယ်လိုဖြစ်စေချင်လဲလူငယ်တယောက်ကိုဒီလိုမျိုးဖြစ်လာဖို့အတွက်ဘယ်လိုတမီးကဘယ်လိုမှားချင်လဲပြောချင်လဲဆိုတာလေသူတို့အတွက်ကောင်းတဲ့ဟာเนาะ thank you So the meeting I got to get important age group got high school ma ba lo so middle school ma ga niele ma ba lo chin le so da ga le tai le you know nene interest they out they cha ti ti ma mo ho de lo le high school ma so yin 9th grade 10th grade out so yin 11 12 so 12th grade being college application there sani so college application they are middle school grade they throw at so high school grade they are very very important so 9 10 11 12 month through the college application at that middle school ma garo who saro chi ma bo no who go grade but what's important I would say would be high school grades the most important and bolon kandale soccer kandale ya le kaung ba de tami ya le ngye lin ma ho famous de ba de lo myo Beyonce de ba de lo myo de ho sa lo myo ho ngye de so do le ai da le tami le ho wat na pa khera bo da be me tami nene ji la de achain ma you know high school age ma po sinsa ma the life reality ko po sinsa ma bo no like you have to think realistically right so because in life you need to make a living you need to have a job so my thinking was I cannot make a living you know dancing or singing or doing other things so but I still keep that as my interest and those are hobbies not really careers right so if you want to play soccer go play soccer but it's for enjoyment for your hobby but you have to realize that
you know, in life, you also need to make a living, and it would be easier for you in the long run if you choose a professional field. And it does take a lot of maturity and thinking ahead, you know, to kind of grasp that idea for younger kids. So yeah. Se sẽ cái lom tốc se mình vẫn chỉ mi khát hàng ai e hobby trả lẽ rồi mình lâu ta trong vấn thai năng mà nên nó muốn ta one more out cái repeat bên tuần hai cái tụ mi cho tao câu lại miในขั้นtụ cáiชิมbên tụ cái extremely กัน war sport ข้ามาจากขั้นไม่เอา pol จากขั้นตụนายnó vẫn chỉ miติค่ะnăng mà nó muốn níngขั้นแต่เอาแต่มีมีมาเนาะที่ sport ก็ตัว interest ที่ hobby แล้วตัวก็กิจกรรมอุดมsports ว่าเปลี่ยนရတယ်တအားကြိတ်နေเปลี่ยนရတဲ့လူမျိုးဖြစ်သွားပြီတလားသူအတင်းဟိုတင်းနဲ့ဒီတင်းနဲ့ပြိုင်နေအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာဒီ high school သူတို့တက်နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုမျိုးပါဝင်မှုကိုအားတော့တိတ်မပေးဘူးပေါ့တဘောဖြစ်သွားပြီပေါ့ပေးလားမပေးလားအဲ့ဒါသမီးဖြစ်စေချင်တာပြောပြတာပါသမီးရဲ့ညီမတယောက်လိုညီလေးတယောက်လိုသဘောထားမယ်သူတို့ကိုနော်အဲ့တော့သမီးအနေနဲ့သူတို့ဘာပြောချင်လဲquestion မေးတာကဟိုသူတို့အဲ့ဒီစာကားတွေပါတယ်စော့တာက support လုပ်တာကိုပြောတာသူတို့ပညာရေးမှာထိခိုက်နိုင်လားသူတို့ရဲ့ grade ကိုတိုးတက်မှုကိုနောက်သူတို့တိုးတက်မှုအတွက်ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဒီ support လုပ်ခြင်းအပြင်သူတို့ဖြစ်နိုင်မဲ့အရာကိုရှုံးနိုင်လားမရှုံးနိုင်လားတမီးဘယ်လိုမြင်လဲဆိုအဲ့ဒါကတမီးလူနဲ့ဆိုင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတမီးလည်းsport တွေဆိုတမီးလည်း junior high မှာ volleyball တွေလည်းဆော့ခဲ့တယ် sport ကကောင်းတယ် because teamwork တွေလည်းဖြစ်တယ်ပြီးရင် very discipline လည်းတင်တယ် sport ဆော့တာက actually is good for you ပြီးရင် a lot of college တွေကလည်းကြိုက်တာပေါ့နော်ဟို extra curricular activities တွေပါတယ်လုပ်တာတော့သူတို့ကကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့လူတွေနဲ့ဆိုင်တယ်ကိုကတော့အဲ့ဒီ sport က interfere လုပ်ရင် the best thing ကတော့ maybe နည်းနည်းတော့study ကိုနည်းနည်း focus လုပ်ရင်တော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်တော့တမီးထင်တယ် especially တမီးအတွက်ဆိုရင်တော့အဲ့လိုမျိုးတော့ဟုတ်ခဲ့တယ်တမီးsport တော့တမီးတိတ်တော့လည်းမလုပ်ခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့တမီးစာတော့ကြည့်တယ် but တခြား interest တွေ club တွေပါတယ်တော့တမီးလုပ်ပါတယ်เนาะတမီးရဲ့အကိုလည်းစာကလည်း play လုပ်ခဲ့တာပဲသူက high school မှာလုပ်ခဲ့တာပဲ so လူနဲ့ဆိုင်တယ်လူတစ်ခုစလုံးလုံးနိုင်ရင်လုံးလိုက်ပါဒါပေမဲ့ကိုကလည်းကိုဟိုစောတဲ့အချိန်မှာ study တွေနဲ့ interfere ဖြစ်ရင်တော့နည်းနည်းတော့ short ရမှာပေါ့နော် thank you ကျေးဇူးတင်တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ချင်းက sport ရန်လို့တော့လေတချို့မိဘတွေကပူတယ် especially ကျွန်တော်လည်းပူတာပဲသိလားအဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုတော့လောက်တာလည်းနည်းနည်းတော့မဟုတ်ဘူးချင်းကပြိုင်တယ်လေအတင်းတော့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုပြိုင်တယ်အဲ့လိုမျိုးလူzo pay flam ha ခိုင်းလို့မျိုးပြန်ပြီးချတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာ practice အများကြီးလုပ်ရတယ်တို့ကလေ hobby အနေနဲ့တိတ်မဟုတ်တော့ပဲနဲ့တို့လေးနဲ့လှုပ်လာတော့ study မှာခုလိုပြောသလိုပေါ့နော်ထိခိုက်မလားဆိုတာစဉ်းစားတယ်အဲ့ဒါတော်တော်ရေးကြီးတယ်မိခွင့်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မိလားကျေးဇူးတင်တယ်သမီးsa adang kha who's a bialenta Julie kha haldin kha bin halbi talote sa Julie answer na to amit te kha chatu ke kanilom pi kha unchim ta du e online kan zau mi zong kha lungsa te kan za ko lai la sia zong kan to pa chen Tulio Ramazgan ပြောလို့ရလားဟုတ်တယ်ကျွန်တော်က online ကြည့်တဲ့လူတွေကိုနည်းနည်းပပ comment လေးတွေနည်းနည်းဟိုဖတ်နေတာ reply ဖတ်နေတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့se online กันzau mi zong kha lungsao te kan za ko tu he khwalaram abuilo siram kong nan chai ding si ti si atha tuk ram builo sen ram kong zai tin na kan taila ti mi kan chai rol kan akal laka ram kan tai ti zong atui he ban tu te akal lak successor pol an fara pol te sim ni biate te khaban tu te zong kham hai le kan ram cha tinga thil tha chua piding mi te skau cha basic pakhat asibe kau cha khan lungsao te tu kan ngai lo nan lung chu kan tling di khawala adik kau sinain lungsao te tuin kan ngai lo athami te kan lap ya lo thalo mi tu kha kan hlon piak teu ti mi te tu kha kan la bun chin ta du se Julie
Call Holland Bamalo me Mesolene Papa Bona Bamalo Bamasaka Siebo English lo me Mesopian le English ga very poor. Sora mixed piro me like mebono. Nanula pa ni te go mi baria but the mi baria pure mesono the that country bono. General Yopi now pine bono mi baria the two English body ma nita mi baria it's they are really loose to go and loosen ke and a young short child that mirror Jira Chinchan Sulem Suyebu Howlem how you Jailem Jayebu Hodamala. So the me parent abona below myo na Jishu song shout kelebona how is their parenting but how is their parenting and then is that okay that Chin Lumyo Chin people it's we like to discipline our kids so much, you know. So is that okay for you? It's very difficult for you, or how do your parents treat you? Is that too hard for you to handle being, you know, like raising in like the third country? How do you feel? How do you see compared to let's say not American people people? Do you get it? My question? Yeah, I understand. Yeah. So သမီးအဖေမေတို့ကတော့ငယ်ငယ်လေးမှာတော့ဟိုစာကြည့်တာတော့သူတို့ကimportant ဖြစ်တယ်လို့တော့သမီးတို့ရဲ့ head မှာ you know they always install in me that you know ဟိုစာကြည့်ရမယ် you know ဟိုကျောင်းမှာဟိုဒါတခြားလို့ so သမီးကတော့စူးစမ်းတာပေါ့နော်ဟိုလိမ္မာဖြစ်လို့လဲသမီးဟုတ်မှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ parenting ကမလွယ်ဘူး especially you know parent တွေကသူတို့ရဲ့ life ကလည်းမတူဘူးလေပြီးရင်ဒီ younger generation ကလည်းဒီမှာ grow up ဖြစ်တယ်ဆိုတော့နည်းနည်းသမီးတွေ့ပါတယ်ဟို discrepancy နည်းနည်းတော့ကွာနေဖြစ်နေတယ်လေအဲ့ဒါဖြစ်တာကတော့you know this is immigrant problem ပေါ့နော် and သမီးတို့ချင်းလူလည်းဖြစ်တယ်တော့မဟုတ်ပါဘူးတခြား immigrant လူတွေဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်တာပါပေါ့နော် but သမီးချင်တာကတော့ as a parent I think you just have to try to understand the kid but it's also is vice versa ကလေးတွေကလည်းနားလည်ပေးရမှာပေါ့နော်သမီးကငယ်လေးမှာအဖေအမေတို့ဘလောက်လဲဟိုခက်ခဲတဲ့ပါတယ်ဆိုတာလေသမီးကတော့နားလည်တယ်you know ချင်းတောင်ပါတယ်ဗါတိတ်မရှိတယ်လို့မျိုးတဲ့နားလဲဆိုသမီးစိတ်ထဲမှာတော့သမီးကအဲ့လိုစဉ်းစားခဲ့တယ် especially သမီးက8th grade ဟိုပါ8 years old မှာလာတဲ့ချိန်မှာတော့not too young but not too old but no so I was kind of like in the middle so Bamapi le memide but of course I grew up in America so I'm also I also know the American culture you know like the young people in America too so it's hard I think it will get easier as the generations go on I know that for Chin parents it's difficult but I think if you try to understand the children it might make it a little bit easier but there's no right or wrong answer in disciplining your kids because ကိုယ့်အနေကိုရဲ့ကလေးကိုပဲကိုယ့်အနေကိုကပဲတည်တယ် and you do your best ပေါ့နော်ကို you do your best and sometime မှန်မယ် sometime မှားမယ်ခုကလေးတွေကမကောင်းတာလုပ်ရင်လည်းလေဟိုပြောပေးရမှာပေါ့နော်ဟိုပြောပေးတာဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကလေးကနားမထောင်ရင်ကိုကတကယ်ပြောရင်တော့ဘာလုပ်နိုင်မလဲ like သမီးချင်တာကကလေးတွေကဟိုလိမ်မမာရင်ခုမကောင်းတာလုပ်ရင်သူ့ကနေသူ
team no like go tu want to do life got lesson payment right so go a parent got a yan lo sia do malo ba so oh tu a ma wa le tu a chi la yin tu a oh okay a phe a me pyo da man wa la so pi do tu a le tu do pian pi do ti lai me le ho life got tu ko pya ma bo no နောက်တော့နောက်ကျသွားမှာပေါ့နောက်ကျသွားမှာပေါ့ သူပဲဆူတောင်းပေးရတာပေါ့နော်တကယ်ပြောရင်ဒါမဲ့ဟို so အဲ့ဒါကြောင့်သမီးချင်တာကငငယ်လေးမှာတော့နည်းနည်း discipline လုပ်တာပို့ပြီးတော့လွယ်မယ်ဆိုဘာလို့လဲဆိုရင်အသက်ကြီးလိုက် especially youth တွေမှာတော့သူတို့တွေကနေသူတို့ own idea တွေနဲ့သူတို့ကနေသူတို့ own way နဲ့ဆိုသူတို့က thinking ကနည်းနည်းထွက်လာတော့လေလူကတော့ငငယ်လေးကနေစရင်တော့ဥစား parent တွေကို respect ပေးတာကိုသူတို့ကငယ်လေးကနေတင်ရင်တော့ပိုတော့ကောင်းတယ်တော့သမီးချင်တာ Okay, atatuk nakan lemi ka nang ma cha chen atami to do parent we ya nene harsh lo in le khun lu pe ya me na le pe ya me tagi ran cha ro ta tami re ta kaung pho to tu ro wa discipline lo re so re ha le ko lak khan de so re ta bo bo no ho re ma la yeah yeah ဟုတ်တယ်ဟုတ်သမီးကparent တွေကတော့တိတ်လဲအရန်တော့ discipline လို့ရဆိုတာကလည်းသူတို့ကပြောပေးတာပေါ့နော်ဟိုဒါကောင်းတယ်ဒါမကောင်းတယ်ဘာတွေတော့ပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့ too harsh တော့မဟုတ်ပါဘူးပြီးရင်သမီးချင်တာကချင်း parent တွေကကိုယ့်ရဲ့တာသမီးတွေရဲ့ life ကိုလည်းနည်းနည်းဟို involve နည်းနည်းပေးရင်နားလည်မှာပေါ့နော်သူတို့ okay ကျောင်းမှာဘယ်လိုလဲနည်းနည်းဟိုတင်ငယ်ချင်းလိုမျိုးဒါပေမဲ့တင်ငယ်ချင်းမဟုတ်လိုမျိုးနဲ့စကားပြောပေးရင်သူတို့တွေကနည်းနည်းဟို open up ဖြစ်မှာပေါ့နော်ပြီးရင်အဲ့ဒီအချိန်မှာ communication ကနည်းနည်းတော့ easier ဖြစ်နိုင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုဒီလူငယ်တွေကတော့တင်ငယ်ချင်းလိုမျိုးတော့ပြောချင်တယ်လေဟိုအဖေမေပြောရင်သူတို့တွေကတော့နားမထောင်ချင်တော့ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့တင်ငယ်ချင်းလိုမျိုးတော့ပြောရင်တော့နည်းနည်း easier to communicate တော့ဖြစ်နိုင်တယ်တော့သမီးချင်တယ် really good so ဟုတ်တယ်အရင်ကောင်းတယ်ဆိုတော့ဟိုပေါ့ပြောချင်တာသူရချင်းလိုမျိုး parent လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့တာသမီးတွေကပြောတဲ့ဟာလေးတွေကိုလည်းမိဘအနေနဲ့ကောင်းလေးနားထောင်ပေးတင်တယ်ဆိုတော့သဘောလေးတက်ရောက်သွားတာပါနော်ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးလုံးမလေဟိုကလေးတွေကနည်းနည်းပို့ပြီးတော့လည်းပြောချင်မှာပေါ့နော်ဟိုအရန်ဟို discipline အရန် all လိုက်တာလှုပ်လိုက်တာမလှုပ်လိုက်ဆိုရင်တော့လူငယ်တွေကတော့ကြားမှာအမေကဒါပြောတယ်အဲ့ဒါပဲသူတို့ကကြားမယ်ဒါပေမဲ့ဟို okay ဒီနေ့ဘယ်လိုလဲကျောင်းမှာဘယ်လိုလဲတငယ်ချင်းတွေဘယ်လိုလဲပြောလာပါအဲ့လိုမျိုးပြောရင်သူတို့ကနည်းနည်းပို့ပြီးတော့ more open up ဖြစ်နိုင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါ really good and lo to update ka bentuk ta chakte update ko te se phai ka hen phai sar kan tuzan tlaw na ka phai sar themi ne nomi kan lom tuk ti mi kha chim ka du thai jing he phai sa ko ka tim bak se tuzan ni phai sa he chaman nei kun thai jing he phai sa kan kwen thik leo he kan tin lien thong ne dollar za khadar ko ti mi kha ben than kun ba pa ta se chun chak thang ne somar the jeni pa kan lom tuk pasanan rakthemi tu bentukin menung pakhane zakat somnga te bentukin rakthemi kami tampi hakha je menung ramdang phan mi thong lenga thong kul hakha peng wel te bentu je tam ngai pchen don dang ramdang mi te ma cha jun khada khada ting in kan ran ko mi ke se phaisa kha Tulio cho mana nei tok mai thal kuan haw nan thai di mi se chun kan fa kan naw le kidan ane dat mi kha thakhat atat mi kha stikan voi khat kidan kan ni cho voi khat kidan chok pya mi kho kum khat chung den ha si kan du cho atua America mi pol kidan tu aza chiu den nei Canada po jong bu chim to atlom bi ga menu phani tu ni thum cha kan nei lai chumo ra do mi lam jong lo mi anon chek lakka a chien bakin kidan taluk kidan de he tu ne den hai ma kha mi thamen bun su ok chen kidan kan chok pya mi na khe thani man khang lo taluk ta cho ma khistiken kidan chong na zo kan her ti mi ti khaban than ka du em paisa kan pe mi tin lien thong jeni pan en jokan lom tuk ti mi ti khabun chim kudum mi se ka lom ye tu che pu wan thong kha anang ma le kha kan den kal ta lai ke ma kan ma ni bia bun hal nak ban kan nang ma ni kin she na ban kan du mi atu na ban chim mi api na khan de mai le
tu men ral zampo kha ven ru a cha tu khan zame zeitik da varau lai mo zeitik dan varau lai ti mi jong thai lo mi se nang ma thin lo mi te ti kha ven kin share ta lo nang ma cha kwen pe sa kan ni ka lom vai tu tan ni kan ral zam kong happy tai hin vai minung thong kul la thong rong frang kha aselai ti kha vai an hai chim mi chu se ko hina kin kan kar khau tampi kan ka zong tar khau ri mi ding mi diam hun kan se I minung thong kul la thong ral zam min ha kan mi phun ni hi timan tu ki vai avun ka khlo ma ti ka hin atua ral kan tu chu ma I ral zong kan dau chu ma I chu ve man tu kin kan ral zam ha ni tin an nun nak kong kha ru lo ok a tha ve lo khat lai kama chu cha chun hi kan ral zam ha thong kul la thong chun akal thua ba mi tu I pale wa tin ha kong he kan vun ruwa sia chun minung pakhat ti ni tin anun nak ding chai help me met hi vaya tam ting ngai in har ngai mi se ni tin anun nak ding cha chuti kan hai chim tika ral zam kan ti mi chu zai de si kan ti sa chu ral ruanga kan ti tiang khi kan hai phian mi se sa lo chu pin lai yi kan vun phian than reading mi a chun zai de si kan ti sa chun mi phum ram dang I kan tika chau vo minung ni kan I chua pi mi kan right kha pakhat kan khau lo phim dak zo kan chong khau lo ni tin kan nun nak ding cha I kho Sibawi zo kan tua khau lo chon vaya chu long met silawin ral zam asimi popo bia kan I ruan ha tika vaya thinlung zot nak an nei di trauma an nei di chua chun ral zam doctor without border ti mi doctor ache ti mi pa he kan I ruai ani hi mental lai doctor si tika mental health lai doctor si ral zam tam pi kal chang ati ama hi Mumbai minung se chu vial te na ton mi ha chunga hin zaiman tuk da na mu ka ti ral zam asimi pau ni trauma ngai ni ti zot na kan nei di ti ma chu zot na an ngai mi chu zai da si kan ti sa chun ti na lao na thin phan na ti ban tuk kha an nei di I chu cha chun kan vakal tik zonga kan in khang kha chu an za pi ngotin an se an in khang piak mi kha chu ve man tukin cheu kha chu kan phale ka tha piak ti na ka wa kan tha piak ti na kan ba kan tha piak ti na chun kan nuwa kan tha piak ti na ton bian ngai di story nei di chu cha chun minung pakhat ti ral zami a aidin minitin anun nak ding cha help me lo selo chu a trauma vialte alung re thai nak vialte chu ni hin nia kan mi phun za pi ni zaitin da rian kan 20 kho na lai kan bom kho ve na lai ti hi ruwa ding abe pi ngai kan ma juet long mi khri fa bu vialte ko cbc juet 80 man tuk long zong silawin kan zapi ten bun khatarian kan 20 hi kan ral zam ten ha zong he tia an har set nak ni tini an trauma an lungthini zot nak velte chon ni tin an aidin mi konga ni tin an nun nak konga an ruat chan nak velte ti lo ni zai protection na to vaya akil veng khau tin ha lo chu cha chun chu velte chu khri fa bu velte ning he te a cheu chu ka cho kai ma kan bu leo zong chu ka khri fa bu ni fa chang ma za ta kan hlut hay ti man tuk chuka khri fa bu ni pe rak chok piak na chuka khri fa bu chu man tuk nu bu ni chiti an rak chok piak na ti man tuk ken ni fatin te ral zam zam ken ni tu ni hin he tia tuan vo an lak na chu cha chun Tulio I kan ral zam kong he pe thai hin kan si kho to kin ram dang I mi kan chol chang khau deu te vaya ki zai kan ti lai business ngai te vacation na kan tua du zonga hi kan ral zam ha na kan mi phun ngan fa mi an ram cho ma liu hin vung kong chiu lo vậy vun ve khâu chiu hao lo chu ni chun tam pi kan mi phun khat la khat vậy kan ni bom chat nak lo selawin chu kan mu kan ton tika chu ni chun kan ma le kan ni tin kan nun nak ding cha zonga tha sang tam pi kan ni la ki chu cha chun hi an kan hu tika an kan ton tika an ma cha zonga tha sang ngan pi kan si ve chu ti te in ni hin ni kan har nak kan zam nak ni hin ni ral ni acho pi mi ruangi kan mi phun zai man tuk da kan tua kho kan ti sia chun zai man tuk da kan chon ok si kan ti sia chun kan ma la kan ma I do ten ha kan ma la kan ma I chan ten ha kan ma la kan ma I bom ten ha zalon nak kan mun han lo he ya hi ti tuk do ten na hi kan si kho chungin hi zona hin kan mi phun ni nun kan chona haw chu cha chun kan chin ram pi zong siang phra uk nak tang na rak bel lo mi phun kan si tika hi man tuk ral chung hi kan thi kan lo kan zam long si lowin hi chung hin
zai da kan chon ve oxity kha tu zana tom te ramdang e mi vacation kal khote te zong India kal afoi te har mi salo cha chun via visa to zong rang te zan khata kan to ai thai jinga mu tol siko chuman tuk te he kan mi phun hi sikho chung ten hun tong cheu khola ti zong kha vun chim ta ka du chon America history kan dak chon zonga hin an chim mi pakhat ka phil lo mi chu World War I ni khan America rampi hi rem dai da ka chho pi anti ral asina tin zai ral da si kan ti sia chun valai chung ral pi asina tin chu chunga he tia ram chunga I thai dan nak arak tak minak lai rang ti mi thai dan nak fak pi arak tak asina tin minak tang pi ral kap chungen vun tika ral kap chungen an lu tika an lu ta an nun nak a pek mi phun cha an chan an pek mi phun cha an zai zong ten pek chu an pek tika an hung kial than tika mi pin ha den hung pat thai chu chun ni chun an mi phun chunga ral kan ti ko nan har nak kan ti ko bu mena World War I tia kan ti ko bu mena kan chu ka chung chun minung I thai dan nak vel te kha shi a chai chu chu nui chun sal le boy ti man tuk I thai dan nak vel te zong kha a shoi America pi chu ni chun ram kan si tian ti chu cha chun ni hin ni hau nak kan Tulio zong kan mal kan ma I dot te na kan mal kan ma I bom chat te na hi arak na pi tuk mi si cha kri fa bu long selawin pum pak te vacation ngai mi zong ni vung ton hai chu te chun ni hin ni kan mi phun hau na ka hin hi kan rajam te kan nu ni hin mu thai a puti vun pe ta ka chu kan nu ni mu thai ta puti hak che te cha han te mu thai ka phot na lai ti mu thai an putin upa zong an dak e ki vaya mu thai rakham ding te ten an ra mu thai pum khat te me an cha song lo I chu cha chun zai si pawa hi biak na kin kri fa bu zong in he te CBC e zong in Norway zong an tuan cheu ko an ti he tia semen sor apik pak te ten nu bu lai ti man tuk minau lai ti man tuk zong ni he tia kan si kho chong in hi kan rajam hi le kan mi phun ngan fa na khi I zuan ho veu sala pum pak te ten vacation kal kho zong ni India tun la kal kha kadang vacation chwa nak zong in itim mu sala chu ni chun tam pia kan bok ha ti kha tom te vun chau nak vun chim ta ka du vem se ka lo cha tak se na bun kan chim mi cha atu na bun chim mi kha ral tai zo kan hau ti na khas kau tia karwa bun tok a chen e adik tuk mi se tua rajam tam pin IDP tam pin ma le zong an tam chin lai lo ti chimok tha lo cha chun ramdang mi ne ha ba tak tin chen kan lak chiu chun lai tang le zong ha nun na pe an thap e ha tia ra kap dau cho ma liu he arau lan lo arau lana kan tai a how ti mi te kha afia ngai e na vun kan chim piak mi chunga lam nak tam pi me akan za piten chen kho chin lang mang izom kom na si ti mi zong kha karlaka tu na ye bu van boi thong ne vun chim mi khan vun bel chap ta ka du e na kan chim mi tha tu ke kan lom tu ti kha vun pe chap ta ka du e kam Julie la ya kha kam vun kal ta ko la ya kam vun pe than te la ba pu van boi thong kha Julie lai holina thai lo cha khan I will try in Burmese language because how to zan he we are not really prepared to in English or Burmese, you know, so it's a little bit difficult. Akan zau tu zong ni rakan thai chemo this is the first time ever we use in Rungtlang I mean Burmese or English, so it's a little bit hard for us to interview you or ask you in Chin language, no English or Burmese because which is not our expert. So, but I will try. We'll try our best. So, aku channel china Myanmar ma piplanira, but no, I think you might have a little bit of the story what happening in Myanmar. The people are fighting for democracy, for their freedom, and on that, what do you think about being, what they are doing? You think it's good? And at the same time, you have been living here in, North America, obviously, USA, even the very popular city like New York City. So how do you feel about the freedom? And at the meantime, there is no freedom in like Burma, which is our home country. And what do you think about that? They are fighting for the freedom. Do you support it? And how do you encourage them to get there, for our goal? On that, please, on your thought, I hope you get it, my question. Yeah.
Definitely, I feel very sad when I hear about what's happening in Burma. And ပထမအဲ့ဒီအကြောင်းပြောတဲ့အချိန်မှာအဖေအမေတို့ကကျေးဇူးတင်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ် because သမီးတို့ကဒီဖက်ကိုလာအခုလာသွားတာကိုလေဟိုစားထွက်သွားတယ်သူက but သမီးနားလဲတာတော့လူတွေအများကြီးလည်းအဲ့ဒီမှာရှိသေးတယ် and you know it's very very sad. This is a very good question, but also a very hard one because it's also political, but not political too. You know, there's in history you have many countries that go through this, you know, and also, you know, Burma, of course with Russia and Ukraine, you know, but because they're a bigger country, people know about that more, but they might not know about Burma, you know, and sometimes thing I didn't be on let me I made it like do you know what's happening like made it, and some people they don't think about it, but some people but through that Ukraine and Russia down it through because news team are all over the world for CDF. So I don't know. The card the to me oh the hope you know like sometimes you want to lose hope, but I think all you can do is just continue to support them, you know, like I'm not really sure what to say. Yes, you know, there's a lot of people here in America trying to send money, trying to, you know, give them support, and that the one thing that we do that is through giving them money so that they can buy weapons or you know, they can have food to eat. But I do think it's going to be a very very it's going to be a long journey, but we shouldn't give up because you know just because Burma is a third world country, it doesn't mean that the people their lives don't matter, you know, like it still matter, you know, and they're still struggling. So it would be just like any other small country that it's not right. But I know that all the bigger countries don't want to really do much, you know, because whenever we're a third world country. So I think it's great that it brings the people here closer together, right? They kind of come together and they also try their best to support the people over there. So I have no answer to what we can do. Okay. It's there's no I had that. Yeah, one thing that you said that we should not lose hope, right? So we should keep fighting until we get it there, because like freedom is most important for our life, right? So you have freedom in United States, but in Burma we don't have a freedom. That is what we are fighting for. So we should not lose hope, right? So we should keep fighting until we get there. I thought that's what you were trying to say. How are things going though? Is it getting it's worse? I hear things a little bit worse, or it's a little bit better, or not much, or okay, on that, you know, a lot of wars happening right now. Really bad. It's very bad. And as we said, you know, the one Boy Thawng is talking about IDP, you know, in this IDP, about IDP, there's a lot of IDP in the border. Internally displaced people because of the war. Their house has been burned down. Let's say if you ever heard about Tang, the whole city has been wiped out. I mean, a lot of houses is burned down, building, you know, life saving, you know, like everything that we have over there is life saving. They build a house,
and the military been banned down. So all of the people, a lot of people is in internet, like internet display people now. There's a lot of people. There's a lot of need help too. And on that, as you said, we shouldn't lose our hope and we should fight. That's what you try to say, I think. And on that, since you are professional, one of the professional in, in your field, I would say. And I don't know, is there any way to, do some awareness too in your part, like sending to your MP or whatever, the letter why you forget about our country, it's happening like this, like that. And also, we can raise our voice too, right? On that, like, what do you think about? You sending it to NP? MP, your MP, right? Your MP, like in your even in your Senator, Senate, I mean, like, sorry. Yeah, House, Senator, Senate, House House, Senate, Representative, yeah. Oh, Toပြောချင်တာကိုယ့်ရဲ့အမတ်တွေစီမှာနည်းနည်းလေး voice New York အမတ်တွေစီမှာပေါ့နော် yeah အဲ့ဒါကိုနည်းနည်းပဲပါ voice raise ပေးပါတဲ့သူတို့သိအောင်အဲ့ဒါပြောတာ But are you talking about in my job or are you talking about No, to the even government? with you have a lot of voice. I mean, like even one voice is count, right? To the Yeah. Senate. So Katsimdu Pyochina General Lungiro even though we don't support, we are not fighting in physically, we have a lot of way to raise Awareness. Awareness, yeah. So for me, I always ask them first, like, oh, do you know about this? And then if they say no, then I try to explain to them. Okay, so this is what's happening. Actually, one of my co-resident in residency group, he was like, do you have family over there? Are you okay? And I was like, oh wow, like I was very, very happy to see that. So there are some people who know, but there are a lot of people who don't know. And I think, yeah, definitely I will always bring it up in conversation, when I'm talking to somebody. And even if I'm talking to my American friends or just people just in general, I will always like talk about it, yeah, so they understand. And there's always food fair that they do, to kind of raise awareness. And sometimes I will bring my friends over and say, oh, if you want to try Burmese food, and it's also like this is for a good cause, and then you can kind of talk to them like that as well. It's really good. Usyang on that, Nangma Zangavun. တမီကျေးဇူးတင်တယ်ခုနပေါ်လာပြောသွားတာဒီတမီတို့တွေ professional line တွေကအများကြီး voice ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်เนาะတမီလည်းလှမ်းမိတာကိုလည်းဆက်ပြီးတော့အလုပ်ဆောင်သွားပေးပါတဲ့ခုနကိုကြီးဒီမှာကိုပန်ထောင်းဆိုရင်မနေ့တနေ့အိန္ဒိယသွားတယ်အဲ့ဒီမှာဒီစစ်ဘေးရှောင်တဲ့ချင်းเนาะအားလုံးပေါင်း2500ကျော်ရောက်နေပြီတဲ့နယ်စမင်းတဲ့နယ်စမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါသူသွားတွေ့ခဲ့တယ်တချို့စားစရာမရှိဘူးတချို့တွေဒဏ်ရာရတယ်စစ်ဖြစ်တယ်အများကြီးမျက်စိကန်းတွေရှိတယ်ခြေကျိုးလက်ကျိုးတွေအများကြီးရှိတယ် family တွေတမင်းငတ်နေတဲ့လူအများကြီးရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါနောက်သမီးနောက်ဘယ်နှစ်မှာ vacation plan ရှိတယ်မသိဘူး vacation တွေဘာတွေသွားမယ်ဆိုရင် Europe မသွားပါနဲ့တိုက်တွန်းတယ်အိန္ဒိယပြည်သွားပါလို့သူကတိုက်တွန်းတာเนาะအဲ့မှာအခုဒီ Hakha CDF အတန်းအဖွဲ့မှာဒီဆရာဝန်တွေ volunteer တွေရှိတယ်တိလာသမီးအဲ့ဒါသူတို့ vacation တချို့သွားကြတယ်အဲ့မှာပေါ့နော်သွားရင်းနဲ့သူများတွေကဲဆေးကြီးပေါ့နော်ကူညီတယ်ထောက်ပံ့တယ်အဲ့လိုမျိုးပူပန်ထွန်းပြောသွားတယ်ဒီမှာသမီးပဲဖြစ်ဖြစ်နားထောင်တဲ့လူတွေပဲဖြစ်ဖြစ် if you plan to go to vacation somewhere else တခြားနေရာမသွားပါနဲ့အိန္ဒိယပဲသွားပါတဲ့နော်ကနေလုံးမတိစေပူပန်ထွန်းခဏမှာလေခါကန်ဝန်တာရီတော့လာကန်ဝန်ငါတာလာတုံပလတီကန်ဝန်စပလောက်တဲ့လိုက်အေဇာဖာနာတင်အိုတီခါကန်နူလေနတော့မိကထားတော့ rock them ကိုဝရခဲ့ here next at rock them ဝန်တော့ပါထား second long နံမှာကမင်းဖျာhello kalom se ka tu ten community me he san liu tha ti sile
tha rock khui lâu tu kha tha tuk Sibawi sekolah mah tha se diam tha maka tu community mila te he ke mane community team dun la no senjo vai Tulio ramlaka ummi kan naw le po vunrut buin ka thimi la ti se na tin ala andak phono chen tu ju selo label te minaw law te an si cha minaw simi ne minaw lewa du mi le dot mi ngai leo cha na cv cha nan du mi an dot mi ha kal ta ken du mi le dot mi he chen te ka khan ngai i ngai te ka sak mi la ti lan leo la ti se e ke me zo he old school cái sự về cái giống lan liều lại của ngày này lan liều lại thì từ giống lan liều lại thì cái phim hình lại từ mình lại thì khác sẽ lại trái mà hi lên lên yêu chắc qua một nạp điệp chiêu ngà mô biết mù lâu đang ra đành mân ít chân của si gặp chiều hình ra ô dung ra lại tâm tình ca đón luôn em bằng cha lòng bằng hệ thân ca xia lâu cả đi gian qua đi ngàn ca phình rây đi chết chân gặp chiều hình ra đổ dung ra lại nâng lấy cái đốt na bằng râu anh linh hết chữ anh đi lại đầu lên một chân tia gần khen mất na xe làn liêu tuan ya bằng càng đột lạc mi chân không lại lâu tâm tình ca đón luôn em bằng cha lòng nắng hệ trên ca xia đâu cả ti gian qua đi anh ca phình rây ni chết chân gặp chiều hình ra đổ dung ra lại Tang ngày na ta in tan la lưng hề man ca chân cả ti mong chân mãi thăng vai rằng sẽ chia dòm lâu in gặp chiều hình ra đó dung ra la tâm tình ca đón luôn em bằng cha lòng nắng hệ trên ca xia lâu cả ti gian qua đi anh ta phình vây ni chết chân gặp chiều hình ra đó dung ra la lom tak se tha tuk sin san kana lom tak ngai inwam bak se
Oite, vai doko. Ketan wario na vad kangai tarai. Sakpa lang mang misos ko. Usian skat ka bentar ta ko ba. Betul. Mai sia oite oite ninti kai he ne niam dau dong ni oite kan ti ve kat kan min akat. Chun ka het kat na sa tha. Nak kalau ute, macam tu nak kalau ute nak sekolah mah. Sa kai su ka tin kan ka upa wan thong kha khat te bia te ban hal tak ka du ve ko. Tu ban tok in family vacation adang dang ka dang mun dang hoi dang cho ma nop dua ka dang hun dang dawan kal ko nan ni sung khar cho ka ban tu IDP khaba vacation bakal mi kha pum pakin upat nak kai long ban chim tak ka ban du ve ina vakal tika kawan hal tu mi cho bana bia tu na background ka ban zau tika khan hak chia la nu da un si ia hin na vakantik hak chia la nu ni khan de tin da an har big nak bana ngan dam nak le amo hak chia ni hin je pen pol ta an ngan dam nak ding cha dem tu pol zau khat min han nei mo hi ke ben tu pol chon bana bia ka ka na background long ka hu tika khan hi camp na kal nak hun ma hin kum tling dau mi pa da an tam mo upa da han demo hai ti ben tu pol chen nu ani zau khat nak dinga hin ta zai da ngan dam nak le ya chen baw bi chun atu tiang te na va mu na va ton mi a hin ta zai khit bi khida an ni ram zam cha hin her bi ko ti khe nai mu ha chu van klet ta ko lo kabia kha toy ko sola toy nak ten ka van hal ko cha fi kan siang le lalpi pa jong ne khoi set ban ngai ri lai cha kai tu chan ka lak te ka zon te ka van klet lo na kali mi chunga na chan ka lak te chan ka kai very sin na bia ka van kal chan te ha kalom ko siang Susanna vaya na bunhal mi te kha thangai I kan chimchang man tu khan razam kan ti mi chu azai man protection pakhat men an ngai mium ti lawi kil kam tuan nai mium lo Mizoram kan unaw ni an kan dot kan ti mi kha an kan dot tia kan ti zonga khan zai mo chana chu dot kan ti tika zai da kan khi an kan ai ding te an kan zau khen tiang lo ase kan fale phim chon nak ti man tuk an ngan dam nak ding ti man tuk te kha vaya chon nitin an nun naka khi vaya zai kan ti lai an her hai mi tampi chu cha chun kan ma atua kum khat phong kar kan hang chang na in atu hi international community hi alut khau tuk ri lo vaya he tia tu kan pale CBC USA ten ha zong ani zuam chon makala refugee director pol zong ani zuam he tia an tua kho mi pau kha an tua I chu ti chun atu hi vaya khi an bun tua cho ma liu se chu cha chung hak che ni tin an nun na ken her mi an ngan dam na khi asibi arwang chu ram lak yan tika an nak in hi an nak in lalau te ha men ka tu kan bun lak tar mi so in tha se baklo I chu in tha se lo I chu an nak in hi in chia te khi vaya kor chom mi se ma ni kan mi kha me chon ding mi chu an din ding mi ti si zonga an ai ding mi si zonga zai kan ti lai a thiam him lo ngai chung ti khai ti ban tu zot fa hi ti ban tu khe an tong beng I chu te ka sil ai an bun her an ti tu he friend vaya vai doctor without border an ti mina kan dong te kan bun tong e an ma zong ha chun he te an ba zong ni sila ai pol hai ti ban tuk la an ma doctor li la mental tiang kan he te chon pia counselor han tu na I chu ti chun an liu se tu hi kum khat chung kar kan han ti ka zai mo te teng hak cha her ngai mi an ngan dam nak ni ka he te takin her mi se I chu cha chun hi hak che te an ngan dam kho nak ding cha sila ai hai ti man tuk tha jang hai ti tha jang cha her mi vitamin hai ti man tuk te he tam ngai te an her chun vaya apan hi nak the question nu te minau deu an tam mo ti an ti mi zon kong hai pe tai hin vaya an ma tuan deu ka chim chang man tuk khan Mizo I Siaha district I atlai tu pai khan roi zong ka so mi ro zong kan ai ti Siaha hi thong kwa thong an lai ja ro da ba che ama ni chim linga chun mu I ma cha chun hi thong kwa thong an lai ti mi chunga hin aka chim mi chu zai si pawa min nau de la nu nga khi chu nan rama kia ru lo ral chu ral ba tu tia kan ti ta hi kan chim lang mang mi bia sia te ti chu cha chun na tu mi nau tuk khi chu ti kan ba ton nak chunga hin kan mu na lo hak chia le vaya pitar putau de la chun nu hak che ha atlai mi he tam deu chun se mà chú Tulio tiếng ấy cần hụt bị chú se chun mi nào đâu tam đâu hi chú zai mo cha chú kem hin an tuk na la we
ชงเดาเตะซองอะไรลุมนักมีต่างปีตุยจูตีไก่มันนี่ก็บ่หูนาจนนู่นเลยหักเฉดเอาเฮเบบีนเสียจนผ่านทักเตะตุยวุ่นตามีซองอาคันนั้นมุกเอาไว้หักเฉดเตะจ้าเห็นไปรัวตั้งไงดีเสียอันตักษาอันมีซ้ำเตะกันเจ้าซองอาเห็นใจกันทีไรรัวตั้งไงดีเสียจนต่างปีอันเฮอร์บิกมีกันที่เสียจนนี่ตินอันไอหนักข้าศึกอันไอออกข้าศึกอันไอออกเฮทองกุลละทองนี่คัดดีอินชงคาร์ปคัดนี่กันไอมีข่าววุ่นตัวชุนจนไปไล่มีกันจับปีลองกันใจติดแผ่นดินขีดแผ่นดินคันไปอิชัยนิ่งสลาวจุดจ้าจน international community สองเฮ้ยเนี่ยบ่มหนักตัวอันนี้ทีมโจมาเลียวเสียตัว NGO ประคัดนี่ไม่ใช่ลองอันกันเขาริมาเป็นจูถ้าเต็นแคบอันตัวเปียกมันถ้าเต็นอันเขา NGO ประคัดตีลองเสียอลังหัดจนขี้ใจกันตลายอารักบ่มมีขึ้นจนปะจุดจ้าจนไปนี่ติดอันไอหนักดิ้งจ้าเห็นแบบปีเตจนเฮเรคริฟ้าบูใจโมเตเตซองนี่ฟัดจังอันกวดนาเป็นกวดนาชิตีอันกวดนามาติเตขันเฮ้เดียดีเรคเตอร์โพลนี่ขันข้อใจดันเฮอร์บิกไลที่มันตุกขันอันตัวตานี่เฮ้เดียมาติจนอันโพสต์ไหนอันเฮอร์บิกมีจนนี่ตินอันไอดิ้งมีจนอันปุ่มงันดำหนักดิ้งเตอันนี้เวนหนักดิ้งมาจุดปัญหาจูอันเฮอร์บิกมีซิตี้ค่ะกันคีวักลมีชงชองกันหุกโคมีจุดเสงี้การเฟลโซนมิมเสียจนวุ่นกับฮัลชิตแล้วเสียงก็ฮัลมีคักเป็นเล่ดีกว่าจานกลักส่วนไรเสียงมอลพี่ปอนี่วันที่เราจานกลักเตียกับจานเมื่อเช้ากับเป็นตัดกันไปเลยแต่กันล้มตัวitu bentukin se kan rualim lo kan sepil sekau asnati itu bentukan mi pun hoi semi kan chuana ram kan malai mi te kan chungkhat man tampin umlai sekau kinapo kul thong ati mi kha ke ma phane ka voi kan vun thai nak se zegin talai khatai tai phan kan number phan man la tia kurat lawe atu na bun chim na ban to sin ma nak man ka vun kai thoma adin ka sin ni kan nun ni ka teมาจากขั้นโกลพุงทุกให้จนไม่ลายพุงทุกให้เอามั่มแล้วก็เทเราเดินเป็นกระบอกปลาไหลชิมมันจ่อยโคมีค่าเฟรดลงมันจ่อยเราดิ่งที่ค่าโกลพุงทุกนี่จะไหนไอ้ไก่ชิมดูมันจะตัวบรรทุกกันมาจากขั้นเราตัวเรียกว่าแห้งงั้นมีเจ้าตัวเรียกว่ากันเราตัวนักตักดินตัวดอลลาร์ตาชุนนักแฟมิลี่ประคันดอลลาร์ทองคัดทองที่โทเอรากันเตดิ่งค่ะกันเนนอร์กันโทน่าเลยจะหัวจนมาค่ะตาชุนนักกุมขัดที่เขาเสียกุมขัดที่กันเตดิ้งราคัดก็กุมนี่กุมทุ่มอาวาดอกเลยจ้ะตัวอัตลีอาซามิค่ะตัวบรรทุกทองกุลทองอ่ะค่ะถ้าจริงคิดตัวสมทุ่มสมรีสมมากันผ่านในเราที่โคสเรามาจากขั้นลงรัวเต็นจังเขาสิที่มีต้องง่ายตัวนั้นที่เจียสิเขาบวกกันฟอร์ชินกันเป็นดูมินหาเซกันล้อมง่ายแต่มีดีอ่ะดีรูมิโอเชงปีเรตัวจังเจสุเต็นนะจนเราเต็งจนเราพ่อเสียบ่าพ่อเสียเลยสุดที่ฮักขามิวปอเว็บพี่ฮักขามิวเนกะCDF เนาะลุงเยรีตัวจนเรายังปงเวชาปีเลยตลาดมาเต็งแล้วสามาตัวทำไมสามติละเราแต่มีเลยนับใจเย่สุเลตองบีนับใจอุปชานกุเลตรียาบาลุapa ni chen Julia apa ni chenภาษากันบ่แปงอากันไงตัวหากันชิมหาเลยกันหูเลยตีต้องเช็คจังอาบักอะไรกับแปกเกมาปุ่มปากปูสแตนลีทำมุกในเห็นเต้กุดวุ่นแบงเปียกเตาเสอนุละป่าจะกันบ่มจะตักจังไงมีเสตัวเฮJulie he especially in กันฟ้าเลยจะอาคันถ้าปีนี้กันเป็นสมิสิติมิเดียครับเป็นนอทันกันดูapaเลยนู่นจะเส้นทางแปงจะเสียหากับแปงจะเสียตั้งไงมีเสียลายมีจ่าต้องเสียลายมีเวลเตนิวยอร์กเราไม่เจอapaเนี่ยบุยปีเรามีกันกัลปีเรามีแล้วกันตัวเดียวเรามีกันเรามาทุกที่หลังเดียวลายมีเวลเตอันนี้นักกันลุนนักสิที่มีเดียจงค่ะวันชิมก็ดูบ่ฉันมีแฟมิลี่สิที่มีเดียกันเตวันชิมก็ดูมีกันล้อมตักnow อะไรแต่มี now จะ vacation ตัวปูเล็บพี่เราเว็บพี่มาเราเนี่ยอะไรแต่เนี่ยแต่ vacation ตัวไม่สวยอินเดียปีตัวแม่เชียงดาวตัวแม่ลูกมีกูยังลูกมีวิบานบีดาวดูขายาวเดลูกมีอีทปงจีสีเด้อะไรอยู่แต่ดียามาลูกเนาะกันล้อมผู้วันทำข้าวไก่มาอาจารย์ฟันนักเต้นต่างกรมเป็นตัวมันก็ทำอะไรกันจานข้าวเป็นคลีนป้าจานกันเต้อากันไงตัวไม่ปีจานกันปีจานนักตัวตีค่ะดองนักเลยเป็นตัวเป็นชิมตาล้อกันกรมท่านแล้วมึงเต้นหาอะไรหมายเลยขันตัวเดียวมึงเต้นไม่ปีเสียนะจ่าดูมีหาตีค่ะเป็นเสียตาล้อดองนักก็เป็นสิลายเสียตั้งปีลบนักกันไหนวิยากันรัวดิ้งมีจูจนกันsorry วิยากันรัลซามกันซีซงจนนิหินการัมดังเลยเฮ้ที่อาบอมชันตูนักกันซีซงจนรัลตูโจมามินหากันซีซง
tuan deuh zong karlak te ka tel pa man tu kan ni hin ni kan ton mi hal nak hi vaya kan ma ni kan ni du i kan ni thim mi hal nak selo uk nak thalo na ni kan nun phung fo le kan hot la kan cha le kan minung si na chau vo la ki kan biak ni zong zalong ten kan biak mi biak khau lo ding in an ma nun phung le zatlang le hot la cha le sining he tia akan tua mi ruanga hi thil he achang mi se chu cha chun hi ni hin atu man tu ken ra zam zong tam pi achu atari thi lo nak zong tam pi achu atari thi luan lak vial te tam lak te achu atar chu cha chun zai da the cost si zai da hi ni hin cost tu zai da si zai da hi chila chan tar kan ti sa chun chu man tu ruwa nak thalo chu se chu cha chun tu zana kan mi pi vial te na ni kan ruwa ding mi chu ni hin ni kan ton mi har nak hi zai tik da tai nak kan hu la yi hi cost at thok tel tu ral kan dau chu ma mi kan tai lo wa chun ni hin ni kan ral zam mi ni hin ni kan thi mi ni hin ni kan chan kan pek mi ni hin ni ngai che cho ba vial te kan pek mi pin la ya hin kan mi phun ning pin tau sol kan foi te hi ral he kan tai lo wa chun kan ton bia he dok sol la foi te kan hol la kan cha zong he lau tau di tu wa chun kan ram hena kan hol la kan cha zalong ten kan bang khau ti lo chu long sri lo in zai da kan ton ri lai kan ti sia chun ni hin ni adau cho ma mi atu cho ma mi tha kan minau vial te kan pasal tha kan nuak tha vial te an nun nak ding cha hau mena ma khanok tha ti lo chu cha chun kan du zonga du lo zonga chim ding phun hi lo kan nai mi chu phun khat nak chu hi man tuk chung hin hi atha lo mi hi kan tai lan lo kan dau lai hi kan nun phung fo akan tim mi kan hol la kan cha kan minung sinak fo akan tim mi he kan tai han lo kan dau lai ti mi chim ding phat kan nai apani na kan ngai mi chu kan tua lo wa chun kan kiang lai nau kan sau lai huwa kan kiang lai hi at pa ni hena kan uk lai vaya minu kan nak vial te atu na kan hol nak tampi kan tong lai kan mi phuning bin kan tau lai ma chu pan hi chu thim ding ara ka hal cheu la zai da kan ni chim lai chu cha chun tua kan hal nak vial te achuak mi ni hin ni kan mi phun ngan fa nak achu atal tu chu the court chu man tuk asi cha chu ral kan tuk cho ma liwa hin mi zai mat kan luk dok lo wa ha ral zam kan bu zong in kan har tuk ko bu zong in kan luk dok lo wa ha fiam la nam he kan ni tlai cho ma mai kan cho ma tha kan jam he ti ral chi nak asi ti kan thai ko mi kan tuk cho ma zong in kan luk dok lo wa ramdang kan uming he tia ni din tangka CBCUA nanti CDF CNF nanti CDF nanti kan pun tampi arami bok khal na arat mi zonga hin kan lungdok lo ha pathian ni akan chan ko la thai jing khua dai ko la thai jing ni adik mi aphan mi ka song phecha chia ko la chu cha na chun kan kal liu se chu cha chun chu kan lung adok lo nak ding cha chun ni hin ni kan ton mi ni hin ni hal nak vial te kan ton mi hi tha cham bu ten hi kan ra ni kan pa i kan kal ha zai ruanga kan ti sia chun ni hin ni hi man tu ke atua tu akal tu ama mi atu chu ama mi vial te ha hi varai pi mit mu mi tha kan se mi ding kan se mi ral tha kan se mi fel kan se phuntat mi kan se ama lama ado mi kan se chu varai pi na kan thang that mi kan se ni niamin ong lai chu varai pi na asual big ti anti varai chung ta je vai ta za chui nak zung sang big zong ne mi sual cha jina ta za chui chang mi se mun ma zong juen zong an pe lo chu cha chung hi kan tai mi kan tuk mi ral hi valai pi mit khu zong mi tha kan se zai man tuk thil kan to zonga valai pi mit khu mi ding kan se mi fel kan se chu cha kan ton mi hal nak he vaya good cause se phun na kan chim se chun kan tua mi kan tuk mi ra he tha mi vai atha mi ral se chu cha chun kan ton mi hal nak zong ni hin ni hal nak tam pi kan ton mi thil vial te zong he kan mi phun pathian ni i thang pho nak ding cha kan nun nak kan rin ri lo min ha kan pha par vial te kan tuwe athang cho ma min ha kan pha vial te cha zalong ten nuam ten vaya khuan sak kho nak ding cha nang la kai ni boy ji sui har nak an shem mi an tuk mi pha nak vial te a in mi zai zong vial te a in mi thil kha nang la kai ni ni hina ka ni phot cha chun tu zana ui khati sai ha kum le wa tang pa rin zal pini zinga dar king an tum me chu dar king chu pung han ten an batum cheu ko lai dia karwa nan chu dar king chu tha te kan vun ngai a chun an za alon cha
zalong ten kani pum chang lai te chu dar king chon tum chuman tu dar king kan tum kho than nak dinga kan tum kho ve nak dinga zal pani jing chana zalong ten kan pathian kan thang that kho nak dinga zalong ten kan nun nak kan ma ten becha kho nak kan ngai mi vialte kan chau kho than nak dinga chuman tu bia kan chonge dar king kan tum kho than nak dinga hin ni mai thal thong vialte he kan doctor athang mi atha mi za along mi dar king kan tum kho than lo pau ni hin nia ra le tu cho ma mi vialte hol na ka tong mi ral zamin mi ramdang ke pa zam mi ulanaw vialte ramdang e mi tangka chide mangi ai ding asum mi barbecue aro ha ding zong asum mi lente chel ha ding zong asum mi kan mi puncha api chan mi vialte nan dung dong chum thau mi ral thanan si pasal thanan si nusal thanan si Vawlei pi ni nan ma he ram do tu nan si thil tha to mi nan si ti anti na chu cha chun nan lung dong chum thau ti te kha tom te ba cha ta ka du mi se tam pi ga lo kan lom tak se kan lom tak ngai tu na nan ban thai mi kha se zai lok phung chim an thiam mi min tang si zong khan phung chim an nam mi zanga thong khat mi nong ne ngai ko kan ngai chiu na ti khan ava piang thar tak mi cho pakhat ti ben tok pan chi ban ba se ko so dong na ka chen te phung chim tha ti rong rang khan si to ne gai chim nu mi cho tu zam bia kan ro nak zong hen tam pi kan chim mi la khan tlang khát tê mà cả khát tê này hiện tế nên cha thì mình sẽ tìm mi khác lại cần thả nỗ chân mi dừng tới đây ý lại cần thả nạp thong hen cần thi nói riêng tuần xe mi phát thi nói riêng tuần xe lo tìm mi khác cần tìm mi chút xe tụ bên tụ kiến ra dầm na cha giang pha nạp thiên lung đòn nạp thiên lung giống khác xe chúng ra tụ mình ha cần pha cần nào lấy cha giống khăn chia nạp không bên đều xeกันทาเดี๋ยวจะทาวันนี้เปลี่ยนเสร็จกันมาที่มีค่ะเจมันตัวเรากันมาเขาจะทาแปลเรากันมาจะติดขันอาการตีนิ่งค่ะเพียนจากขันวันนี้พักทาจังวันนี้แปลกจนข้าวันที่เดี๋ยวนี้มาละมามันแค่เจกันแต่ละวันนี้แค่remind วันนี้ตัวละมั่งหลายเขาเลยเจกันแต่ละแล้วพี่ป้า remind กันแต่ละมาจ้าวันชิมตัวเฮ้ยตอนนั้นตัวท่านละมั่งเฮ้ยตอนไหนตัวท่านละมั่งผู้บันบ่อยทองมานักเบียร์ฟังท้ายได้มีวิธีกดแปลกตัวกันมาแล้วกันมาเจกันแต่ละที่เห็นคลิปข่าวหนักวันนี้ตัวละมั่งมีแค่หลายเขาเล่นมาตัวแล้วพี่ป้าชิมมิโซนะครับไทยตร์ทันนักทัศน์ไทยตร์ทันนักที่มีแค่จะฟังเทียมมีเราจะขึ้นหลายเขาก็เทียมเด้อเบียดังโดเบียดังโดได้ทำมากับวันที่จ่าสึกกันในล้อมจนแต่มีจูลี่เจซูเต็นเด้แต่มีกูเพียเช่นโจนนั่นตัวบิดคือบาเลสโซรอเช่นว่าเลยแต่โจมีบาริตันไหนมาตาจะมีเสียวันเพี้ยนไหนไหมอินเจเนียร์เพี้ยนไหนไหมโซเรอายุกว่าได้เลยสิเด้แต่ไม่แต่มีดีงามมาแต่มีเปียวไรแต่มีเปียวตัวละบาเลสโซว่ากูจูซ้ำมาหมดทีเด้อะไรแต่ตัวเลี้ยวยีจีตัวอะไรสลงแต่คู่กับลูเทียวบอกว่าเปียวเลยเพี้ยนไหนนะที่ละแต่มีเจสุเต็นเด้จนเราไลฟ์ฟ้าจะมาไลฟ์ส่วนเด้แต่โชว์ลูเมียกะลูเมียมันได้พันจีเมียน้าทองมันจะเพ่กันจีเมียน้าทองมันลูเมียบ่เนาะจูแต่ยังมุชีเด้ชีลูเลยจนเราดีมาเนี่ยนี่ว่าจะนี่คุยจ่อจนเราไลฟ์ดีมาลุยชิมพิบาร์เลยเนาะแต่ตุจานเนี่ยนู่นเลยป้าจะท่าจังบักเซจูลี่ค่ะนู่นเลยป้าเนี่ยจนก็ที่มีจูสเตนลีฟรัมโอเคกวาดกล้องแบ่งมิเซอเมริกาเวลเตสเต็กเวลเตเฮลตุเซอฟันนู่นเนี่ยอาปาเลยที่มีเฮอตัมโลที่มีเฮกันชิมท่าละลายมีท่ามานี่เคฟ้าเลยจนเปียกดิ้งจนนั้นกันฟ้าเลยปูขันนั้นมาปุ่มปักโซมาเป็นปีตกเต้นั้นมาปุ่มปานั้นโซมาจะ US รำทำจนนู่นละปาเนี่ยไปออกดินออกซะพังแล้วจะเช็คคนหน้าจ้มาจากจนจูลี่บรรทุกสิบอยด็อกเตอร์สเขามีลองที่นั่นสิเขาที่มีค่ะวันชิมก็ดูนั่นถ้าทุดวางเลยจากนั้นนั่นโซมเรารวงขันนั้นมาตุข้ามหายเลยขันนั่นไลฟ์จากขันอาบาฮาร์ดิงที่เขาแต่ตัวเกมก็ดูน่าจนเต้ไม่เอาโปรกติน่าคุยอันนั้นจนเราก็ดูที่ยังมันกติน่ากันคลิปฟ้าบุญกุมนี่กุมทุ่มเตะข้าวันนี้เห็นอาสุกุมลีเตะข้ามาขันนั้นวันเดียวขันจนตามีแค่เดินที่ท่านอยู่อันงูน่าให้กติตอนไหนอาสนะเต้ไม่เอาจนมาขันวันไทยเทียมตอนเวลาอุตส่าห์แต่มีเจสุเต้เนี่ยเราเนาะจริงๆป่าวเป็นเปเช่ตัวเลยโจมีอาชีพเลยน่าส่งนี่เนี่ยแต่มีที่ประเทศด้วยกูบางมาเช่นเดียวน่าส่งเนี่ยมีว่าเป็นพิบๆคลีร์เป็นพิบๆ อาปีสกาเน้นเนลี่ทับยอลูยาเลย
me pure chinda clay lady to a suro go at a pay me sing carry ozari of me banelo hoza the middle of the America man niraga blessing pibare lo de lauti ho the low sana in a town in a come out in the raga at the child and the maga mashi bubono and at the catle di manire clay de aro de lo mio nero lene me nine abo no and spoil pin nine abo no at a jam ho at our me ba me lo being a pay me do ale at a go clay de ole nene ho piak be ba bo no hoကိုတို့ဘလောက်ထိခက်ခဲတဲ့ဥစ္စာတွေကို sacrifice တွေပါတယ်လုပ်ခဲ့တဲ့ဥစ္စာတွေကိုဆိုတွေကတာသမီတွေကနားလည်အောင်ပို့ပေါ့နော်ပြီးရင်သမီးလည်းဟိုဒီဗမာမှာဖြစ်တဲ့ဥစ္စာချင်းမှာဖြစ်တဲ့ဥစ္စာကိုလည်းဆူတောင်းပေးပါမယ်လို့အဲ့ဒါပါပဲလို့ thank you กันล้อมตักเสผู้ว่าทองค้าก่อนฮอนมีการขั้นมันไทยเราจริงออกถาแล้วอย่างเมื่อจูลี่ค้าก่อนฮอนในกันล้อมตัวนักกันแต่ปีมีที่มีมันก็ชิมเปียวิตาแต่เทียมต่อกันสิบวินาตัวนี้ครบดีค่ะลมนักไม่รังหดทุนสิสลาตัวต้องเป็นไรนะก่อนฮอนวิชิมก็ง่ายก็นั่นดูก็ดร.จูลี่เจอจินเน่ดีเนี่ยดีโลเชิงเปรย์ด้วยนอกจากดีด็อกเตอร์กูพิจารณาองบลาวที่จูสาเขเลสุราริกูจนเราคงอายาเลยนอกจากคุณภาษาเปียวลูอินเดียกูตัวชินเนสุยนตัวบ้าจนเรามิวรีจนเราดาวคาเดรีด้วยปีมาดีขณะนี้จะเปตนากูด้วยกองด้วยไหนเนี่ยดาเป็นเมดีเปตนาเทกันนี่คงอามีจียาเมโลทุกคู่โฮเปมาตัวเรชิงมาคิมีเราติงเอเชนด็อกเตอร์โฮเปมาตัว volunteer เราเรียนรู้กูด้วยชินเนสุยเทคนิคเซลล์เราว่าจนเรามิงมาอย่างนี้มาเลยด็อกเตอร์พิเดดาเสร็จตัวเราเป็นไหมเราไปรอโฮเปมาตัวชินเน่ IDP camp ริบาริกูตัวชินเนสุยเนาะตัวเนี่ยเสร็จตัวเราเป็นไหมลูกดีโลนี่มาจูซาเดฮารีดีเนี่ยมาจนเราหน้าจอไหนเนี่ยสุดยังวันตาเร่ลูกเสกนรมตักเจสุเต็นเน่จนอคูปีจนเราบาลูเล่สุดจนเราแคมป์เทมาแต่มีว่าแชร์ลูกได้ไหมเนาะดีฮะแต่มีว่าไม่ใช่เนาะจนเราไอ้แคมป์มาX-ray machine ด้วยปีนบาเลยหัวสแกนนะแต่ก็ปีนสแกนโหลด machine บาเขาเลย portable ไม่ด้วยเลยแต่ก็ปีนดีลูกสั่นหาเลย X-ray X-ray โอ้สิแล้วจะไปแค่ตรงเรีย ultrasound ultrasound ที่เป็นตัวแค่ portable ที่เป็นตัวแค่มิวอะไรมาลูชีเด้นอกจากนี้แต่มิวได้เซตตัวอุ้มเซตด้วยประมาณjuice เลยกู juice เลยประมาณเวลาในบางอย่างบ่เนาะแต่มิวน่าเลยเซตตัวว่าเมลูกันล้อมตักเสียตัวจะโอยเตค่ะละโอยเตกันล้อมตักเสียหายเลยจ้องแค่นักสักเปียกปังละตัวเป็นตัวรุ่งลาวท่อให้ละสากันไงชิมแล้วปะเทียนตอนนั้นฮิตโลกawthaละสักเทียมเบมีนุ่มค่ะกันล้อมต่ำเดียวค่ะจานนั้นเปียกๆหนึ่งจานนั้นกันเป็นชิมทานนี้บ่อยนี่นักกันชิมเสียซาปิละกันเตอันง่ายตัวหาจ้องนักแค่กระชินชิมมันชิมบักมีเสียกันล้อมตักตัวจะหาปกติแล้วกันสักเปียกทานล้อกันล้อม是为给嘛，个那个点那年的风土美学，什么？那天为蓝定了吧？咱们过来，是สักต้นมีกิเลสจุดเดียไปกอลหาปกติตัวมันสักเลยท่าเดียวใจลาปุ๊บสิไล่มีตำเดียวให้กอลหาไงให้กันในฮาร์ปาตัวนี้มาขจัดขันตัวปะจะก็เสียจุดมันเริ่มเราเดียวไปเราตกสิดร.จูลี่จ้าสิเขาเสะมาบักไปทานเดียวทานเชื่อมจุดสิเลย
upadeu ni chun khi hlan leo 80 90 rock chan leo rong le kol thar order mi po le phu music de chan an dak la leo rong ka rong rock pol or mi khan cha thai chau lai te ka zum we ga chi tu tu mi kha se lai akan ngai mi zong dong tiang te akan zau cha kan lom tok mai le zong khan ta tha za kan pe pango te mi khala win ta pa na om so chen ngai them dengan kan lon la ti kha dong la chim ta tam pi ka lom tha to ka lom atu nai khan khomenara mi cho na koi le na raksa lamang cho naga an ti kha ye cho nak tala chra ki talamang te mi khate kan lom tak tak se kan lom tak akan zau tun ha bil te nin cho kan lom every Friday Sunday night live kan dak tha lai hi pinda se tharam kipiu min ha Hakha community kin tela ma se CDF supporter bolong tung nu jan dak chok thoma than chang lai mai zar ken schedule kan soi chang Korea Japan Australia khodang dang min ha New Zealand temen tuk te Europe temen tuk kan kan chang thoma lai pelo rakan bi lamang ko te mi te kha tong nak ben chim ka du chan pek cha kan lom pathian sina thacham na he kan khar lai kan thacham di tiang kha online chung thacham te jong har kan promote mi te jong ben chim ka du hi kan puwan boi thong ko ben fial lai Julie cha jong na cham chi lai chen oi te cha jong na cham chi lai kan ma cha jong te kan lom te mi su taung chin ne pe ma phit de no su taung me pathian boi pa nakan do ti tu man tukin pathian boi pa online khat la khat bi ai ruana pathian boi pa rak ngai tu na zong sia bia chim tu na zong sia pathian boi pa hi man tukan chan du nung chan tha na kan sal sem piak cha na chunga tam pi kan ni lom pathian boi pa kan mi phun ha ni kan mi phun ning pin pathian boi pa thil rit ngai mi kan ni phori pathian boi pa zalon na lam thuan chunga kan kal liaw se zai mo chana chun kan thil rit ni kan tai kan hoi kom dot na chu pathian boi pa an nun na ka liami pathian boi pa zai mo chana chun kan thil rit ni kan tai pathian boi pa kan ui naw cheu khat na chu an kut ke atam tling lo pathian boi pa zai mo na chu thil rit ni kan tai pathian boi pa an fa le te pathian boi pa ngak che te sual nak ngai lo mi le pathian boi pa nu le pathian boi pa putar vial te na zong hol nak tam pi an tuar chu kan phor mi thil rit chu pathian boi pa hi Vawlei chunga achia big mi uknak pathian boi pa mi chunga hol na ka pi minung pakhat zalon nak na noi pathian boi pa chu minung vial te pumpak pakhat chiu hi Vawlei zalong ding in nakan sarmi pathian boi pa akan chut tun ha hi pathian boi pa nang ma zong zarem te sarem tin pathian boi pa bia kholoin nun nak hal nak sei zong vial te akan la tu la kan pe tu na pathian boi pa an har nak an sual pal nak thil ri cho kan ke chunga kan ipo pathian boi pa chu kan kal chu ma mi lam thluana hin nang ma ni kan umpi kan mit khama hin nang ma ni na kan umpi kan phat ding mi pathian boi pa hun ha hi lam nai te si ko simhan se lo kan mit khamin pathian boi pa kan hei chu na chun khi zalon na khi kan mit phaya pathian boi pa fiang ten kan mu ko simhan se lo zai mo chana kan thilari boi pa nang ma kan isom nang ma ni kan telpi lo pathian boi pa tu chana ram dang in he ti a ai ha ding a sumi pathian boi pa mi phun cha a pe cho ma mi vial te an cha zonga tha kan cham tuan kol kho na pe na tha jang pe na lung sao na pe na kan tu ami thil a pan mi thil city mi fian tar na pe na pathian boi pa ni hin ni ra la tu chu ma mi na kan mi no via te kan pasal tha kan nu sal tha vial te zong pathian boi pa nang ma ni tha jang pe na an dot tuk mi zana hoi kom te bang a kom mi a kup chu ma mi an hoi kom tha pathian boi pa an lo chan lai an baw chan lai an thil rit ni atai na chai cha ni an nun nak ni a chan lo chan lai pathian boi pa khi tik zonga li leng an chan lai pathian boi pa nang ma ni tha jang pe na lo nan tua mi an tua mi thil he amhan ko ti pathian boi pa nang ma ni chim na lo
จุดที่จนประเทศบอยปานั่นนี่พอมีทิลฮิลำนายเตียผ่านจังนั้นมิดภายกาที่เราจังที่ประเทศบอยปานังมานี่ชิมหาแล้วจุดที่เดจนประเทศบอยปานี่ดินราลันตุกจั่วมาจงอ่ะนังมานี่ท่าจังไปกองนะจุลองสิเราประเทศบอยปาใจมันจะกันมีพุนนาประเทศบอยปาราลซามินประเทศบอยปามิโซรัมสิเซรัมกิปาประเทศบอยปาอันจูเวลที่อันจ่าจงอ่ะท่ากันจังประเทศบอยปามินุงนี่กันเสร์มีพุ่งละพายอีกิลเวนนักเวียเตียนหานี่อันนี้จูอติงเจ้าหน้าเราประเทศบอยปาวลัยจงพิมพ์โจนหนักนะอันประโจมหนักดิ้งจัดตวนโกลหนักประเทศบอยปาหุ่นมาจงอันไหนเราประเทศบอยปาขัวอันรัวติกาหินอันจ่าทันเช่าหนักหาดิ้งลำปักขัดเป็นเอาเราวินี่ดินอันไอฟังอันหูเลยนี่ดินอันเงินอดัมมาจนประเทศบอยปาจุเจ้าประเทศบอยปาอันไงมีเสจุจ่าจนจูมันตุกฮาร์เซตนักอันตนเลี้ยวจานาเห็นมินุงซีนักกันลุงดอกส่วนละฝอยเตนุนรวมเราส่วนละฝอยเตประเทศบอยปานังมานี่นัดเชียงทรานปีนาโลนั้นพอมีทิลฮิอาริกเกาไลนั้นพายกาเตียลวดนักเกาตีเฮนี่ดินอันอีกระจงอ่ะท่าอันจำจงอ่ะประเทศบอยปานังมานี่รุนเล็ดตานั้นเตียอันจ่าท่ากันจำตุจานาประเทศบอยปากันด็อกเตอร์เตียนหาจงแต่มิโซอันจงหนักเลยประเทศบอยปากันเสียสมาเตียนซีจงอ่ะกันลักษณะอันซีจงอ่ะประเทศบอยปากันบาสตาเตียนซีจงอ่ะประเทศบอยปานี่ดินอันชิมนักอันเรียลนักอันปวงเล่นกาเล่นไหลดังนังมานี่รักมังกาลประเทศบอยปานิวไลน์ประเทศบอยปาที่อากันชิมเปียกตูประเทศบอยปาวาวร้องให้ที่มันตุกประเทศบอยปาตัวฮักต่างเอาที่มันตุกเลยดังต่างเอาเวลที่ประเทศบอยปาออนไลน์จานที่มีพุ่นอันกันที่ช่วยนักเลยจุกันทิลริดอันกันพอปีนักหินหายอันกันช่วยนักกันประเทศบอยปานังมานี่ปะข้าเจียวปีนันดีนาเตียนจ่าท่ากันจำประเทศบอยปาฮีกันมีพุ่นสลอนนักประเทศบอยปากันมีภายกาเตกันจนนักเห็นจนเขาจุกันพันหันประเทศบอยปากันทิลริดที่อาริกเกามีทิลนังมานี่กันพอปีโลกันทาบัดมีเห็นประเทศบอยปานังมานี่กันเตลปีโลประเทศบอยปาไตนักกันหูจะลงเต็นนังมาทั้งชัดนักดาร์คิงกันตุ่มโคเตียงประเทศบอยปานังมานี่กันปีเขาเตียนประเทศบอยปานัฟปาจิสุคริมิงทากันจำกับอยากมีบอยปาและกับประเทศอาเมนกันลม Amen. Kanalom, to kanalom, to kanalom.